Iti tunggal pitik ki puso, kada guru-uray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. O di arabi na pa na kay masayag ni Daddy, Manang Erika. Uwan nga rot adin ko. Ubing tapay di maulila tayo tina. Sayta, awanan ni Daddy. Pinanawan na tan. Ulila tan adamang manang. Hindi ka agdana. Uray awanan ni Mami kin Daddy. Saan ka abay-bay ang adik ko? Manang, ikarikiti sangwanan timang kay ni Daddy. Aramitik ti amin parakan ka. Saan ka baybaya? Nga urayan niya pa iti mapaspasamak ilay. Agyaman nagmanay. Ipatpatag ka. Ipatpatag ka mo tunay-unay, adik ko. Agyaman iti panang itulod mo kanya ka, Teddy. Awan ang nyaman na. Ay ayatan ka. Kat pakaragsakak iti panang sukon ko kin ka. Ken panang itulod ko kin ka. Nga agawid iti inal daw Erika. Ay ayatan ka mo, Teddy. Kat sapay la ko ma. Tasaan kan agpaliw iti panagayat mo kanya. Saan to mapasamak dayta? Ay ayatan ka. Kat din to maumat ti panagayat ko kin ka. Nga urean niya pa iti mapaspasamak. Agyaman at manan. Kat ikarkararat ko, asapay la ko ma. Kasikan, ti lalaki anay kari apara kanya. Agyaman na kani. Kat ikarik. Sika kat sikantula ang ti ayatag. Ngawan patinggana. Awanan sa balipay. Kumusta kayon kan Erika, pare Tidi? Nasaya at mo't pare. Awan parikot iti ayan ayat ni. Nasayaan mo kasta. Pilibak mo titinubya ma. Apaya na ko nam ti kasta pare Vincent. Ulila daw na demang kanilain. Kit ison tinakakamo kadagiti amin a negosyo. Anak panawan day di Tito Mauricio nga amada. Nagagat ken nakasingsingpet nga anak tinubyam. Saan laaday ta pare? Man nakaawat ken saan aman naging bubukod ni Erika. Ken kang ronani ti amin. Manang ipatagakabsat ti kayan ayat ko. Nagasat ka talaga ken kuana, pare Tidi. Agyaman pare. Di ka agdanag. Kat si kanto ti besman inton agkasar kami kin ni Erika. Agpeso? Wan pare. Agyaman pare ya. Namnamag detang imbagam. Saan mo aliplipatan pare? Domingo ita, awan seret ni Elaine iji pagadalan nga iman manihwak. Ay, dito yak gardindang agtrabaho ita. Agdalusak. Ma'am Erika. Ay, may kayumot dito ay garden, ma'am. Kaya't kayo nga kainistorya, Mang Anton. Ay, kasta ka di, ma'am. Ay, tinasayaat. Umay kayo, ma'am. Mapantayo kung maagtugaw kabayatan ti panagin istorya tayaw. Agyaman na. Ita, anya ti kayat yung pagsaritaan tayo, ma'am. Umuna iti amin. Agyaman na iti kinagagat kinasingpot yung amang itultulod kini Elaine iti pagadalan, Mang Anton. Ay, awan ti rumbang nga pagyamanan yung kanyak, ma'am. Arami ideklaan ti pagrubang akas driver yaw. Anyat panagkunayo, Mang Anton. At angatan kaayan-ayat ni Elaine, ajak ammo. Ha? Ada ka di nadnadlaw yo, kaayan-ayat ti kabsat ko. Iti panangitultulod kan panagsuksukon yo kan kuanay di pagadalan. Ay, awan ba, ma'am? Ay, ngamti amok akat awan pa'y nubyaw ni Ma'am Elaine. Nasaya at no kasta, Mang Anton.
Ket dakkel apagyamanak iti kinasingpetyo kada kami agkapsat. Ay, awan na nyaman na ma'am. Manipod nagasawan day di madam kun sir naganak yaw. Kat siya ako unti talken da driver kun gardenero dito'y balayaw. Iso nga ibilang kayon saan asab sa balikan yak ma'am. Ibilang kayo na pudpud na kapamilyak. Agyaman ako na mga Anton. Ket maragsakan ang itiday tanging bagayo. Ay, Ma'am Erika. Nagsaya at kayo unay. Ket naggasat kami ngagkabsat. Tauray awanan da dadi ken mami. Ket saan da kami abinaybayan. Nagtalinood kayo lata amay sa kadagiti matalik dito'y balay. Ay, nagasatakmat kada kayo, ma'am. Tanasaya at kayo kanyak manipod, iday. Manipod kada sir, ken madam, anaganak yaw. Aginggat kada kayo ng anak da. Kahit nagsaysaya at kayo amin kanyak. Nagasatak kada kayo, anagbalin nga amok, Ma'am Erika. Apay, nga itala sumangpat ka Elaine. Rabiin. Manang Erika, nagkaring ka pa ilagayan? Wen, kat itay ka pa ilaan nga urayan dito'y salas. Apay nga itakalaan? Ha? Kuha manang. Apay, adi ka makasungbat? Naggapgapwam ha? Iti ayam nagiti barkadak manang. Naggapwan nyo. Nagjajamin kami iti balay ti may sa kadagiti barkada. Kasta? Awan manang, pasensya ka na, tsak nakapagpakadakan ka. Mom, Eling. Awan magparikot asin murot ka kadagiti barkada. Ti kayat kulaang, kat nagpakada ka kumamat kanya. Sorry ha manang, saan to na maulit pa eh? Okay. Malan, mapan ka agpalasan, ta aginanakan. Masapa ka pa nga agring inton bigat, ta masapa ti klasem, ading ko. Agyaman na, tapinat gamit at iawis ko. Nga may tamangal daw dito yung restaurant, honey. Amangan nga minagpasugnod kan kaniya, honey. Ha? Masansan nga awisan nga umay mangal daw dito yung restaurant. Italaan na patgan ka. Pasensya ka na, honey. Busy ak namin na talaga kadagiti na panawan day di daddy ang negosyo. Ada ko maipagpakasikin ka no mabalin, honey. Anya day ta, honey? Saan mo kumamot abaybay anti salunat mo? Ikam kumamot iti panahon ti bagim. Sana ti negosyo latan ti pampanunutan. Teddy. Amangan no anyat mapasamak mo. No kasta abaybay amot ti salunat mo. Pasaray, maminsan kala amangan iti agmalam. Gapo iti kinabisim iti negosyo, honey. Kwa, honey. Please, saan kumamot akasta? Saan mo kumamot abaybay anti bagim? Nang ro na ti salunat mo. Panunutom ko kasanulangin Elaine. No dadakas ang mapasamak mo. Ha? Kan siyempre, panunuton na kumamot, honey. Saan mo kumamot aliplipatan ti ayan ayat ta? Please? Honey. Panunuton na kami mat kumaamang ipatpatagkin ka. Kan mga ayat, honey. Maladawak nga gawid din ton malam ha, Mang Anton. Urain niyo tiawag ko, sakbay nga may daksukunan. Ma'am. Di manang Erika ti pampanunuta man niya, Mang Anton. Nga amangan mo agungay? Eh, Ma'am Elaine. Di kayag danag. Siyak ti magkam mo. Awagat ni manang Erika. Kat ipakamog kan kwa na, amaladawak nga gawid din ton malam. Basta urayan niyo lang ang tiawag ko, sakbay nga may daksukunan, Mang Anton. Tadi kay matagtagan to mangururay kanya. Eh, sige, ma'am. Sige, dito yakon. Sige, Mang Anton. Agyaman na kita pa nang itulog ka niya. Sige, ma'am. Ay, agyaman na. Makainanaak matlang. Makatuturo ka ka talaga na. Napampanog ako na itinagmala. Diyos ko. Agyaman na.
Tanalpas manin iti nagmalam. Panay iring Pasko nga awan parikot dagiti trabaho. Kata, pagyama anak unay apo. Tama isaksakad ko nga awan parikot dagiti negosyo ana panawan day di daddy. Sapay lang kuma, taag tultulit ti amin anasayaan. Babaan iti panarabay mo kanyak iti inaldaw. Kan, kastamot tin adawada, atarabayom ti kapsat ko iti panagadal na apo. Saan da kami kumaabaybayan nga agkapsat, Diyos ko? Kasta ka di, honey. Okay. One, honey. I love you. Bye. Opo, kanyan na kinalailo day ta pare. Siyak man ang tinakitang pare Vincent. Talaga mo. At apay, I love you. Bye. Apo na yun. Anyan na pa nag-isip mo. Kan nadadlawin, ti kinaragsak mo gapit tayo ayat yo kin Erika pare. Ay, sika talaga pare. Ngam, dahito'y lang ti may bagaking ha. Anya day ta pare? Saan ka ngagbiddo tamang loko king kuana? Taure anyan tupay tar aramidem. Saan kanto na makasapol iti sa bali a babae akas king kuana? Saan to ang mapasamak day apang panunutom pare? Nyakan sa... Nasayat, yung palagip lang merkidiging ka, di na ibagak. Munmutkit di ah. Kat day to'y matisungbat ko iti day ta anay bagam. Oh, anya day ta? Jak to'y sukat ni Erika iti sa bali a babae. Isula ang ti babae ngayat iti tong palbiag ko. Ni Erika ti babae ngay datag ko iti altar, pare. Good morning! Agring kan, Elaine. Good morning, ading ko. Happy birthday. Ha? Awata mo ate, awat ko asagot ko kan ka. Manang, awata mo ti sagot ko kan ka kuna. Happy birthday. Agyaman at manang, anya da ito eh. Lukatam tapno makitam. Wow! One set nga alahas? Quintas, aritos, sing-sing, bracelet, relo? Agyaman nagmanang Erika. Nagkaragrang sa akin. Magusto ko na dito asagot mo kanyak. Agyaman ako na kan kamanang. Maragsa ka na. Tama gusto ang tisagot ko kan ka. Happy birthday manan. Kanayon mo kumaalaglag pa. Ay pating ka. Pasensya ka yun. Dito'y latan balay tinagselebraran tayo iti birthday, Elaine. Okay lang kanyak manang. San abale, tagkakaimas mat dagiti pinaisaganam kadagiti babaunan a pagsusanwan tayo ita kadamanong Teddy. Siyempre, espesyal kan ka itang aldaw, Elaine. Iso nga espesyal mat ti pinaisaganak at taraon kadagiti babaunan. Agyaman at manang. Happy birthday, Elaine. Oh, Antoy. Awatom ti sagot ko kan ka. Ha? Wow! Agyaman na kamanong Teddy. Anya da ito eh. Secret. Sika talaga. O sige, dyan tulangan si Led ko iti panglukatak iti da iti regalong kanyak manong Teddy. Agyaman at manan. Awan anyaman na. Napatag ka kanimanang mo. Iso napatag kamot ng kanyak, Elaine. Aywan gayam. Awatem da ito, Elaine. Ha? Sobre? Ha? Kwarta mo tilinaon na manang. Para kan kaday ta kwarta, Elaine. Para iti panang celebrar mo iti birthday kadag iti gagayem mo. Agpaiso, manang? Wan, awisam dag iti gagayem mo. Mapan kayo, iti kayat mo apag-celebraran nyo ita a birthday. Agragsak kayo. Agyaman manang. Agyaman nagsingpot ka talaga.
Jak mas balan ti kinaragsak ko, ita kasangay ko. Maray awak ang makakitkita iti kinaragsak yung agabsat. Umanaya na pakaragsakat, no makikita ka na ragsak ti ading ko. Nakasingsingpat ka talaga, honey. Manangipatag ka akabsat. Agyaman nak iti daytang inbagam, honey. Nagasat launay na Elaine. Tasi ka tinagbalin akabsat na. Saan ka man naging bubukod akabsat? Ni Elaine laangan tinapati kanya kakapamilyag. Ulila kami ademang. Iso arong bang laang agpinatag kami. Aglalo, dudwa kami laang agkapsat. Di ka agdanag, honey. Ay-ayatan ka. Katipatpatag kumatan ni Elaine, akabsat mo. Ibilang dak kumamot na nakapamilyayo. Agyaman na. Kasta ti panagayat ko kin ka. Aramidak ti amin. Maparagsak ka laang, honey. Oh, Elaine. Rabin. Apay nagtakapailan dito salas. Manang Erika. Apay nagsagsangit ka. Managip ko ni Daddy. May iniwagkan ko, Ana. Ha? Sayang anya. No saan ko mangilimad ka data ni Daddy nga da nakaroon sakit na. Saan ko manapaypayan? Kadandan nata kumapay lang aging gaita. Si bibiyag kumapay lang ni Daddy. Elaine. Tiyak makaturong manang. Malaglagip ko dagiti yung nagraragsak na aldaw, hindi ka dandan natapay lang ni Daddy. May iliwag po na yun kunkuana. Gusto na ita na panagsaksakit mo, ating ko. Awanin ni Daddy. Pinanaon tatan ni Mami kang Daddy. Ngam di kagdanag. Adaak dito, Elaine. Aramidag ti amin para ka. Saan ka baybayan, ading ko? Agyaman agmanan. Agyaman ako na ikan ka. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Mapantan, mga Anton. Ha? Ay, nabardag ka, Ma'am Elaine? Anya, nabartag na ibagbagang mga Anton. Nakainumak lang. Saus, naginom ka iti arak? Basit lang. Dari naman anya tiraman ti arak. Ay, ala ka, Ma'am. Agungot lakit day ni Ma'am Erika no Ma'am na day Saan taon. nga? Saan na mamuan, mga Anton? Ha? Saan nga ako ni Manang Erika? Saan na mamuan na naginumak itiara? Basta saan mo ipagpagkan ko na, mga Anton? Ay, Ma'am Elaine. Saan mo nga ipagbagakin ni Manang ko ang ginumak itiara? Ha? Ay, Mang Anton? Please. Please, Mang Anton. Pasensya kayo, Mang Anton. Dahil sa paunay nga agpaytuludak ka na kayo di opisina. At ngamin importante nga aramidag kami sa pa di opisina. So, di ako na uray ni Teddy ang mga itulog kanya. Ay, Ma'am Erika. Itay ko pa hila amadmadlaw kasla madandanagan kayo, Mang Anton. Eh, Adda ka di parikot menu kayat yung ibaga kanya? Ma'am. Mang Anton? Ada ko maibagak kada kayo. Ngam, nairanamat nga agap-apura kayo, Ma'am. Okay. Kapaman ang makasampot ta iti parking lot iya opisina. Agsarita ta pa, Mang Anton. Uwan, Ma'am. Agyaman ak unay, iti panangipod nung kanya anaginom iti arak ni Elaine, Mang Anton. Sigurado lakit day kaguranak ni Ma'am Elaine, no?
Mamuan na nagpuno akong ka, ma'am. Di ka agdanag, Mang Anton. Tsak ti maka mo. Bagbagaak ni Elaine, asaan arumbang aguraan na ka iti panagpudnom kanya. Agyaman ak, ma'am. Diyak ko maagpudno kada kayaw, ngam. Napanunod ko arumbang laang amamuan nyo ti mapaspasamak kini Ma'am Elaine. Agyaman ka talaga kada kayo, Mang Anton. Kandak kala pagyamanak iti panangisapit yung kini Elaine. Awan anyaman na, ma'am. Sige, Mang Anton. Agyaman iti panangitulod yung kanya. Aganad kayo iti panagsubliyo di balay. Kastamot ten iti panangitulod yung kini Elaine iti pagadalan. Wan, ma'am. Mapana ka. Napanan ni Mang Anton. Mapanak mo ito opisina. Impaglaan. Tanasingpat kan mapagtalkan a driver ni Mang Anton. Mapanunot na asaan ang saya at inaramit ni Elaine. So nagpudno kanya. Talaga nga imbilang da kamin kini Elaine asaan asab sa balikan ko na. Kinaulbod timbaga ni Mang Anton kan ka manang Erika. Ano niya? Ulbod ni Mang Anton? Elaine! Agpay sumat! Sana po no timpulong na kan ka. Kaano pa yung anasursurong tikas ta pa nagsasaom iti padam at tao, Elaine? Ha? Pinadakkel da ta dagiti dadakkel ta iti nasaya at asursuro. Apay akas ta kamutan nga agsasaom may papankin Mang Anton. Saan mo ko maagurguraan ni Mang Anton? Nagbudno kanya ka. Gaputa, isakit na kaunay. Saan akayat nga agbanag ka asaan anasayaan? Ha? Manipot nagasawan dagiti dadakkel ta. Ni Mang Anton ti driver da. Amom day ta, Elaine. Na istorya day ta kadataday di daddy saan ka di? Driver, gardinero tayo ni Mang Anton manipot, sipod pay. Nasingpat kan mapagtalkan. Nabayag a panawan a pinagtalkan dagiti dadakkel ta. Datang tulaki din di saan nga agtalakan kwa na? Mana, nulabsan ti agsaom. Nalipatan na pa yung tinangasawa gapu iti panagpain na iti pamilya tayo. Kasta ti kinapudno na nga agpapaay kada tayo ni Mang Anton ading ko. Ita, kayat ko asika mismo ti agpudno kanyak, Elaine. Ha? Pudno ka di? Anaginom ka iti ara? Wen manang. Agyamanak, iti panangaklon mo iti kinapudno ading ko. Ha? Saan ka kagungat? Iti panaginom ko iti arak, manang? Apay ko mga agungat akmay. Ha? Numabalin, Elaine. Diyak kayatan ang maulit pa'y iti panaginom mo iti arak. Agadal, di anasayaan. San abali? Tadandani kan agturpos iti college. Makapagtinulong tanton, amangi manihar ka dagiti negosyo, anapanawan dagiti dadakkel ta. Apaman amak pagturpos ka. Manang? Panunutin ta ko mga agpadpada, ti pagsayaatan ta ading ko. Saan ta ko maasayangan laang tinapintas a panagbiag, nga empaay kadataday di mami ken daddy. Nasaya at mat. Tadimngag ka ni Elaine, honey. Nasingpat ni Elaine, honey. Dumngag iti pamagbaga. Basta lakit di nasaya at ipanakisarita ken kuana. Kasta ka di? Uwan, honey. Nasingpat ti kabsat ko niyo. Wanan. Mamati akmat kat. Nasingpat ka. Iso nasingpat mat ni Elaine. Agpada kayong agkabsat. Apa yan nagmisuot ka matan? Imbaga magpaiso, nasingpat kami ng kabsat. Agkatawa ka mo. Pasla, imbaga mo to, nasaan agpaiso, nasingpat kami. Anya? Nay, saan mat nga iti kasta, honey? Nagkatawa ak, tamaragsakan ak una iti kinasingpat mo kin Elaine. Ha? Man nakaawat ka launay. Nakasingsingpat ka talaga, honey.
Congratulations, Elaine! Agyaman manang. Happy graduation, Elaine. Agyaman manong, Teddy. Maragsakan na kunay para ken kaading ko. Nakagraduar ka matlaangan. Gapoy ti ado nga anos mo kanyak manang. Sikat nagbaling nga inspirasyon ko. Agyaman ako na iti kinasayad mo ha. Kansaan na ka binaybayan. Sikat ti pangidatunak iti panagbaligik manang Erika. Agyaman na. Ipat panagkating ko. Kastakmat kan ka manang. Apaya di kay pelagkasar ken Erika. Si Kamot pare. Gagrad-graduar pa lang ni Elaine. Agkasar kami adagos kin ni Erika. Anya ko ma. Naggraduare ni Elaine. Awanan ti rason, adi kay pelagkasar. Pare, Pare, pamagbagalaan akas nasingadagay mo, tibagaking ka. Saan ko man agsaksakit tinaka mo kanyak? saan pare? Apay ko mga agsakit tinakam ko ken ka. Katsikati kasingadan nga gayam ko. Una niya, nalipatak mo itong nagpaiso. Anya, sika talaga pare Vincent. Naangaw kalaunay. Seryoso na ito pare. Apaya di kay pelagkasar ken Erika. Ado pa'y dagay ti rumbang nga si kaswan ni Erika. Nang runa iti negosyo da. Sana basta latan italagkin ni Elaine. Kaputa nakagraduaran. Amumatan. Sana basta-basta laang ti negosyo anapanawan ti dadakkel da. Ay, sabagay. Aguray ka man. Apay aya asang kadagulit mo ti panagkasarmi ken ni Erika. Ako pare, pasensyakan. Makadkadlawa ko na pare Vincent. Excited ak ngamin ngagbalin na bisman mo. Anya? Ang daan ang aming imbagbagak ha, Elaine. Masapol anapig sa tinakam mo amang manihar iti negosyo. Wan manang, saan abale? Tataka mo tamang tulong kanya. No kas pagarigan ta ka sa pulak ti tulong mo, saan ka di? Amo, kasaan nakabaybayan? Saan mo ako na intikas ta ading ko? Ta saan nga agnanayon nga adaak laang ti abay mo? Anyaman nga oras akasapulam ti tulong ko. Anya? Di tayo lang mo ti mapasamak. Agsarsarita ta ita. Ang mga no madamdamalaang kat madisgrasya agkat matayak gayaman. Ala! Anya ka din na itang ibagbagam hanang. Puno ti ibagbagak ading ko. Saan tayo nga amo ti biyag? Adadag iti pasamak adi tayo namnamaan. Akala at latan ama pasamak iti tunggal may sakada tayo. Kaya't tayo man wenno saan. Nakaul-uli magkayo matmang Anton. Anat pampanonoton niyo? Ay, Ma'am Erika. Ibagayaw laeng, nadakayat yung nga ibaga. Di kayang babain. Eh, mapampanunot ko lang amay. Nakapagturpusa ni Ma'am Elaine. Addan katulungan niyaw itinigusyo yaw. Apay, di ka pa ilaagsim pa, ma'am. Ha? Ay, amo ma'am, nariga ti agmay-may sa akas kanyak. Agmay-may saak. Sa anak anagas asawa. Ti amok ngamin iday kat okay lang. Naragsaka ko nga agmay-may sa. Nga uray awan asawa. Ay, dakal gayam ti bidot ko dahil nga impagarup ka. Mang Anton? Narigat at trabaho kan kwartalatan ti pampanunutan, ma'am. Panunutan nyo ko, mama, ti agbalintaw ang masakbayan nyo. Akas may nga adaan pamilya. Adaan asawa, kan anak, ti kahit ko asawan, ma'am. Ha? Ay, nay, ala, ada tayong matgaya man dito'y batok ti pasdak negosyo, ma'am. Pasensya kayaw ni ti kinatarabitab kaw. No anyala ditan di na ibagbagak kada kayaw. Di tayo napupuutan. Nakasangpat tayong matgaya man. Awan anyaman namang Anton. Sige, dituyak nga rudan. Sige, ma'am.
Agyaman ak manan iti panangit tulod mo kanyak nga Anton. Awan anyaman na Ma'am Erika. Pasensya ka na ni. Nung italaman ng anak at kag ti awis mo amangan dito iruwar. Okay lang, honey. Maawatan ka. Sapay lang ko ma. Adi kan tumaum-uma kani. Gapo iti kaawan oras ko kan kano daduma. Honey, saan to ang mapasamak dayta nga ibagbagang? Apay ko maamaumaak. Kan ay ayatan ka. Kat sa anak to ang mauma ang mangawat kan mga ayat kan kaitiag nanayo. Agyaman ak hani. Nala, mangantan. Itulod kan apaman amal pasta. Amo ka nabannog ka. Kayat mo ti aginanahani. Agyaman ak iti amin ang nakaawat mo kanyak hani. Ay ayating kaunay. Panag ko na kabailamon nga imanihar nga agmay sa timay sa negosyo tayo Elaine. Di grocery ay jay multi kayat ko asawan. Kayat mo asawan? May talagmon kanyak asyak ti mangimanihar iti day jay manang? Apay kiti na saan? Wow! Talaga? Wan, iso amanipod ita, makaamukan amang imanihar iti day jay. Thank you! The best ka talaga, manang. Gaputahat the best kamat para kanyak ading ko. Agyamanak, manang. Ipatpatag ka. Kasta akmatkan ka. Kanayon mo ko maalaglag ipan, tibilin ko ha. Ha? Saan ka nga agbalin ana nga to unay kadagiti taom? Kadagiti trabahador mo, ti kayat ko asawam. Ikam iti importansya ida. Ket iti kasta, agtrabaho da anasayaat para ken ka. Wan manang, tigagdanag. Kanain ko laglagi pan amin apam magbagam kanyak. Agyaman na. Ay wan gayam. Imawag ni Teddy kanyak itay anasapsapa. Saan nakano amay tulod itay ija opisina. Isaan siya akon amis mo tag maneho di ko check amapan agtrabaho. Itulod na kalangan ni Mang Anton. Sakbay nga itulod nakmanang. Saanan? Kabaulak matag maneho? Kan sigud mat nagmanmaneho ak iti ko check ama pa nagtrabaho no daduma. Itulod da kakit din ken ni Mang Anton. Kat makaamu ak matan asomrag iti opisina. Nagsakit ti ulo ka. Masapul asomrag ak iti iti opisina. Ado dagiti rumbeng nga asikaso kay jay. Agi amanak. Addan ni Elaine akatulong kadagiti negosyo mi. Ay na, nagsakit na talaga ti ulo ka. Kina, kasla, maulawag ba ta? Apay, akas tayo matan. Nagkita. Diyos ko. Maulang. Talaga. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Agyaman ang unay, iti kinasayaan mo, Apo. Nalasatak ti aksidente, anapasamang kanya. Babahan iti panagtaramay mo iti biyag ko. Akas pinaswam, Diyos ko. Impagarup ko lakit din. Amakaya ko nitay. Gapo iti panakay tungpari. Ikotse. Sugat lang iti na tumapas at ibaging tinapasarak. Agyaman ak. Saan na kami naibayan, Diyos ko?
Nilain kan, Daddy. Awan pa'y makaamo ka na kwada itinapasabag niya ka. Ada na panunod ko nga aramidan. Anya nga tano. Kasaritak anasaya at ni Doktor Anang taming kanyag. Barang umanugot, iti kayat ko ama pasamak. Kuna ti doktor. Nga urayan talangan nga agsubli ti puot ni Erika. Angam, apay nga aging kaita. Kat di matla agsubli ti puot na. Wan nga rod manong Teddy. Madandanagan ak una yan. Anya ti aramidon ta. Numakapuot kat maamuan na ti kasasaad na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Anong Teddy? Ha? Manang Erika? Manang! Sa dinate, ayan ko. Agyaman na. Nakapuot ka matlangan, honey. Manang Erika! Aniyan, napasama ka niya. Sa dinate, ayan ko. Ay, anasip nga, ti makita ka. Awan aplos ti makita alawak. Honey, adda ka dito yung ospital. Hospital. Wan manang, na-aksidente ka. Anya, apay ati mo ituloy na iba kami, Elaine. Honey, adda ipudnomikin ka. Katsapay la kuma. Tagtanang kalaan. Ani, tita. Mana. Sigun iti doktor anang tamingking ka. Naapektaran dagiti matam. Iti panak aksidente. Kat saan kan makakita pa'y, honey? Di tatipod naman. Kaya di ko sawan. Bulsa ka ko. Erika, honey. Saan mo na ang ibang bagayo? Saan? Nukasta, nabulsak ni Ma'am Erika. Wan mang Anton. Ay, Diyos ko. Apay ana pa uli magkamutang, Ma'am Elaine. Pampanunotak dagiti negosyo mi. Kasanulangan ita. Takas di matanti ka sa saad ni Manang Erika. Ha? Anyan di kas dyan napasamak kini Manang. Ay, san abalay, Ma'am? Uray na bulsa ka ni Ma'am Erika. Ikat tinapatag si Bibiyag. Mang Anton. Ay, no para ka niya. Nasaysaya at pailaan tikas di napasamak na. Basta lakit di si Bibiyag pailaan. Saan anatay, Ma'am? Mang Anton. Agpay sumat. Saan ka day, Ma'am? Uray na bulsa. Basta si Bibiyag. Na nasaksakit ka da tayaw, no? Mapukaw tayaw ni Ma'am Erika. I love you, honey. Nga uray. Bulsa ka kon? Wan, honey. Awan anyaman na kanya. Nga uray bulsag ka. Tinapatag. Si bibiyag ka. Ha? Uray niya pa iti pagbalayawan tilangang. Ay ayatong kalata, honey. Awan ti mamagbaliw iti panagayat ko kan ka. Kahit mo ka diti mangan iti prutas. Yukisan ka, tasubwan ka, honey. Oh. Agyaman nag iti Diyos. Tasaan ka anapukaw kada kami. Jak lakit di kabalan.
No sikat ti mapukaw iti biyag ko. Masakitan ak unay, iti kastaan na pagtuno. Kat ikarik, saan ka abaybayan? Kasin naranay nak, anyaman ang mapasaran ak kinarikat. Kadwanak latta, hani. Pasensya ka na. Tasaan ka unay ang mabambantayan dito ospital, manang. Busy ak namin kadagiti negosyo tayo. Kat, kumusta ang dagiti negosyo tayo, Elaine? Nasayaat mat. Nasayaat, no kasta. Wan gayam, nakasarita kon ti doktor amang tamtamingkan ka. Mabalin mo ka ng tirumor dito ospital, manang. Manang, kapigsaan ko matipakinaka mo, ha? Di kagdanag. Saan ka kabaybayan? Adda kami kinimanong Teddy amang ipatpatikkan ka. Agyaman ang ading ko. Kat, sapay lang kuma. Tasaan adom tentigundaway. Ama uma kayo amang ipatig kanya kapo iti kasasaad ko. Saan, manang? Di kagdanag. Saan to ang mapasamak, tayta? Kumusta ka, Erika? Vincent? Wan, siya karot. Lading itik tinapasamakin ka. Ikarkararag ko ti panakimbak mo. Agyaman ak. Ngam. Bulsa ka kon, Vincent. Erika. Manangasit niya po. Napukaw man tilawag ti panagkitam. Ngamore kaskasan. Sana pa'y langin tulok ang mapukaw da ka. Amungon di kahit ko asawan. Vincent. Laglagi pong kumakanayon. Siguro, may sa day tapasamakin ka. Tapno agbaling ka pa'y anatip ka na. Ha? Numaminsan, at daragiti pasamak di piyak tayo. Adi tayo namnamaan na dumtang when numapasamak. Gapuday tayo ti pan nakaamiris tayo kadagiti basbasol tayo. When nagkurangan tayo. Kat itiday ta ka nito apagtang itipiyak tayo. Di ta mapanagnakan di pudpudno ang mga iba't patag. Ken mga ayat ka na tayo. Vincent. Kasi nga nagayam ko ni Tidi akay na ayat mo. Isuan na singit ka matang kanyak. Amok di kinasingpat. Ken kinaresponsibilidad mo. Isu nga ididamo pa lang ayam amo na ka ni Tidi kanyak. Kas nubya na. Maragsa ka na para keng kuwana. Tamok ang nakatumpong iti babae ang mapagtalkan. Panubok la day takin ka, Erika. Nasipnget man ti makita mita. Dumteng tumot lang ti kundaway apa nagsubli ti lawag para kin ka. Nagsayat ka atao. Katikar kararag ko nga tinikudan ti amin. Apa nagladladingit mo ita. Gapoy tinapasamak mo. Ragsak tumot lang ti mapasaram. Iti kamaudyanan na. Tapay nga inawis nak dito yung restaurant, pare. Kahit ka nga minamakita ang mga nanasayat. Anya, si Ka talaga. Domingo itong bigat. Awan sa ragay opisina. Agin na nakakumamit ang nasayat, pare. Masapa ka mapan iti balay da Erika entun bigat. Takas iti sigod. Masapa kami ang mapan makimisa. Mawatang kahit ipanangan amdingay mo kin Erika. Aglawid ka sa sana. Ikam kumamot iti panawon ti pagim. Ang makaina na iti hosto. Pare, May aywanam ni Erika. Baybay mo itong disalunat mo. sana bale pare. Tinapatag kanyak. Kat maiwanak ang nasayaat ni Erika. Uwan ang... Siyakla kong mga rudan tinagsakit. Hmm? Basta saan kumaakas jay tinapasamak iti nobyak. Pare, Teddy. Wenno saan? Siyakla ko man tinakapasamakan ti kasjay. Saan ani Erika? Sana balin asyak ti agrigrikat. Basta saan lang at ti babae ngay ayatak pare. Pare, Teddy. Ngam sana balay. Takas na ko namon kanyak.
Anasay-saya at laengan akas jay tinapadeng na. Ngam iti, mapukaw kada tayo ni Erika. Bilibak at talaga king kuana. Sigudan nga day dayaw ko unay ti kinasingpat na. Kan kinaresponsibilidad na. Katamom ka di, nakarkarumanan ti panangidayaw ko king kuana ita. Ha? Iti kasasahan na ita. Nadnadlaw ti kinaladingit na. Ngimdiyak man la nakita ang nagluha. Di nagsarsarita kami maipapaniti na pasamak king kuana. Napigsa ti pakinakam na. San akas iti daduma apakasamakan ti kasjay. Ang makapanunot iti sana nasayahan. Mapukawan day tinamnama. Ngagbiag pa iti nasayahan. Amok, masaksakitan unay ita. Iti napasamak na. Iti kasasaad na ita. Ngam, pagpakiridan na laang ti pakinakam na. Ipagpagapo na siguro kin na Elaine. Ken ka pumutan siguro king kapare. Bakit kita na nagiti sakripisyo nga aramidam. Da kayo, iti kapsat na. Ti panangasikaso ni Elaine ken kuana. Kabayatan mo ti panangasikaso na iti amin a negosyo da. Ken kastamol king ka. As-asikaso mo at kabayatan ti panagtrabaho may opisina. Uri na bambanog kayo? Marik na nalata ti pamamatagyo king kuana. Banag. Amang patpatid karking kuana. Amang panunot iti kasasaad na itan. Maas-asyanak no makitkitak ti kasasaad na. Amay san abulsak, pare. At dadagiti kong taway. Akayat na nga iridab. Kabayatan. Ti kadag iti abay na. Makasangitak. Amang matmatmat kin na. Lap-lap-tak. Ti managtarad-tad dagiti luwag, pare. Taamangan no makariing. Kat madlaw na ngagsangsangit gapukin ko na. Pare, Titi. Nagsakit, pare. Nagsakit a panunutan. Abulsak itan ni Erika. Agyaman nakipikanayon apa ng palagip mo kanya, kadagiti rumbang nga aramidak, maipapan kadagiti negosyo tayo manang Erika. Awan anyaman na Elaine. Agdamag kalata kanya, anyaman nga oras. No, ada kayat mo adamagan, awan parikot kanya. Wan manang, Elaine, ada kumapay kayat ko nga ibagakan ka. anya dayta? Agpa-opera iti mata. Agpaiso manang? Uwan, Dayta ko matikayat ko nga ibagakan ka. Idi pailaan karurwar mo yung hospital manang. Pampanunotak nga imposible adi mo mapanunot. So nga uraya kasi ka mismo ti mangibagakan niya. Elaine, Ado ti kwartata? Kabailan ta nga ipaopera dagita matamanang. Anyat sirbi ti kinabaknang ta. Nuag na nayon datan ti kinabulsat mo. uwan nga ron. Agyaman na kama ng Erika. Agyaman na tapakirkiridam na ti pakinakap mo. Nga itilikodan ni tinapasamakan ka. Adda ka lang tamang tartarabay kanya kadagiti ni Kosyo tayo. Tsaka ba lang ti amin asisyak lang mana. Kasapulan kay ti biyag ko. Tsaka muno niya ti pagbanaga. Lumapukaw kay ti biyag ko. Manang Erika. Nairit ni Teddy ti Dulce pa dito'y salas. Kabayatan ti panaging inistoryan. Saan nga napukuot? Anairit na gaya man. Nabambanog ang opisina ang nagmalang. Kat dito'y balay ang nagdiretso. Apaman analpas ti trabaho na. Itaklaan at lang. Nagtakal ti imrasan ni Teddy. Diyos ko. Pakawanan na ko, ma. Basol ko. Di pa nagsakripisyo ita ni Teddy. Gapukan niya. Nagbasol ang kadakwadak kinili. Nagpamaranga kon abulsa.
Gapo iti pan naka-aksidente. Tagdaraklatan. Kaya't ko ama-am no aginggat kaano akabalandak na ipada. Akas iti paningipatig ko kadakwada. Asaan agapong adakwartak. Iso anapatagak mat kadakwada. Anya? Saan mo nga ipaopera na kita matama ng Elaine? Uwan, Elaine. Ala, apa nagbabawi ka matang nagpaopera manang? Iti anya aga po. Awan. Basta. Yak kaya atin nagpa-opera. Manang? Sana bali. Takabaalam matan nga ematunan dagiti negosyo tayo. Napanunod ko ajakon agpa-opera pa'y. Ta siguro. Napasamak kanyak ti kastoy. Tatalaga aday to'y tigasat ko apagbanagan. Iso ajakon agpa-opera pa'y. Di ka agdanag. Ada aklata amang bayabay kan ka may papan kadagiti negosyo tayo ele. Saan ka abay-bayan, ading ko? Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ay napo, imburantis mo matintineda sa ramakan. Apay! Kanan ayat ti tao dayta? Ah. Baboy kaya, wano aso apakanam ti kasta. Kat anyang ruti sa pulam, bak nang kaya. Buisit kakit niya bakit? Anya? Anya, nagalasin ti kasta pa nagsasaong kanyak na inam. Siyak ti mang pakpakan kan ka, siyak ti inam, siyak ti nang padakkel kan ka ita. Di nakpay respetuan? Sumartin ka man! Di ka agbayan nga agraraman taagin inakalaan! Anya? Ya! Ha? Ay ko. Lablabas kan. Abi nagtugpa ka ha? Apay, napaisuan ka itim bagak? Sumardag ka na. Saan ka pinadakkel tak nabastusin naklaan? Uray baliktadam tilubong. Saan na malibak asyak tinang tagibi nang padakkelgad ka? Ado arikat ko kan ka. Agyaman ka ta saan nakadaka sa tao. Isa pinadakkel ka. Jak kinid daw ti panang patakkel mo kanyak. Tapno tumpain naklaan. JR! Hoy! Asan sarit? JR! Agsubli ka! Oh, ay, dyan. Ay, Diyos ko. Payakas to'y tinagpanagan ti amin. Oh. Amo ti amin no kasano ti kapatid ni JR kanyak. Impos ti biyag ko para kan kuana. Anyat nagkuranga kiti anak ko. Tapno pasakit anak akastoy. Dahito ka diti supapak ti amin, Diyos ko. Masino nga tama dito bigbigat ng malatyo? Mabitlaang, umayan! Naimbag nga oras mo, Dona. Kastama, Trico. Anya ti may paikukan ka. Nangidawasak lang iti si Dainyo kan JR. Nasapak namin na nagapo Jelly. So ngayon lakamang kay Matan. Ah? Kinumplito pa yun para iti kusina yo kan abastoy asida naging ganyo baga. Ni, kunang asidaan laang tiin daw as mo. Nagadumutin day tabit-bit mo. Basit lang na ito eh. Ay, nariko. Saan matanas ka? Naramay dam ti kastoy. Kababayin pa'y kadin kan ka. Saan na kami napampanunutan ni ti anak ko? Pakaragsakak timang tulong kada kayo. Sapay ko ma. Tadi mo pagkadkidan ti sang kabasita may tultulong ko kada kayo. Ay, mababainak naminan. Nagadun din na itulong mo kada kami iti anak ko. Ma. Tunggal ag kasapulan nak. Sikat ya sa sitgak. Diyak kaya ta panunutam, aman ang gundawayak. Iti ka ano man. Diyak pulos pinanunod na ita. Amumat no kasano ti kinapatid mo kanya. Ngam, Agin hindi kayo kailangan kasapulan at talaga tim ay edad na. JR! Oh, saan kat din?
Ay, Tatariko. Iba tayo amin ng dagita ay matyo. Kasapulan mi dagita. JR. Agad yung arte. Wala nang araw din makan na. Ay na, pasensya ka lang kuman iti panagsasaot anak ko Rico. Sigo din nga mo ti ugali ni JR. Isungawan rumbang ngikidawa mi ti dispensar. Maawatak doon. Nasa apa kay may dito balay baw. Tabumulod dakla ko mo iti 5 gasot pisos mao tanay agoy uyot ni tatang baw. Ngam di kamot na danaw. Nasapak nga minarim mo di tayo nanang. Ay, kasla mo kuno sa dino tinapanam. Ako nanang. Ay sus anak ko. Nabayagan anagsina kayo iti asawam. Nasurukan asa nga pulo atawag. Kanawan mo't anak yo. Nanang. Damot pundar mo. Ay, hapo anak ko aya. Asino ngay, tikatin na ko na mo tung palbiag. Nagkasar kami kan Susan, nanang. Ambo, ngam simurot mo titi sa bali alalaki. Katsipod idin saan na nagpakpakita pa'y. Nanang. Saan mo nga mo, no? Si Bibiag pa'y dayjay, uno saan ay. Saan ko nga mo, nanang? Mariribo ka nak. Kan may sa, aging gaita. Di mo pa'y mula na pagtinag ni Donna. Ay kasano dayta. Ay, Da kabiti madanagan kang tatangbaw. Lakay kan bakit kami. Saan ni man laka di makita mo no ada apo kumegan ka. Kwa, saan ko nga mabalin na pilitan ni Donna, nanang? Iti day nga edad mo, ada kuman mga awag kan kay ti dade, wano papang. Tadi kay mo't nadan iti anak iti day di asawam. No nang asawa ka kumaman, di ada kumamang tayo anak yaw. Kwa, ni Donna lang ti, nagpitikan ti pusok, nanang. Amuy mo ti pagkasaritaan ti biyag mi kan Susan. Ay, uy, ambo. Tapinikot na kaidi day di asuk. Day di ko nakano na tayo. Saan napilitan ka nang ikalay sa kun ko anak. Ni Donna ti damo nga ayat ko, nanang. Damo magayam, gabapay. Di kay man lang karelasyon mal. Kwa... Imbagak matiriknak king kwa na kadagituhin. Kan may sasigod mat. So ngay tatanaway ako na. Kahit ko nga ituloy ti mangipatag kan mangayat king kwa na. Ay, diyaka mo kan ka. Ngaman niya nga rod, biyag mo day ta. Ipasnak mo nga arman Ay, apo. Amok, matkit di nga orean niya pa iti bagbagak. Dinakmat ladan bengkad. Sakit, adamot basbastos di anak ni Donna Agaso, nasabat ko tinaminsan. Kumusta kan barok ko na naglibikit day. Nanang. Ay, limbalak yan nagliblibik. Nga bala, no ayos lang kan ka, akas di tagbalin na siyuman mo. Adda kan ka day Rico. Kwa ngamin, nanang. Ngala, mangkut ka kit din ni bulbuludo ka limagasaw. Tanay, kalkalan ni tatang mo, kasi may. Anak, amok, sakit tinaka mo kanyak. Gapoy ti panang tungpakkan ka, hindi kalman. Naramid kumit day jay, gapot takayat ko nga ilintag ti madi, nga ugalim. Kilo ti aramid ko. Kat sika tinalintag saan ka di. Anak, ibagam mo ano niya't nagkurangakan ka? Payakas ta ka. Anya lang una ti basol ko nga ikarkarok. Takas ti aramidem kanya. Ibagam man, tap na ilintag ko anak ko. Sa anak man perpekto nga inangam aramidag mati amin para kan ka ti amok. Drama. Sa anak nga drama, JR. Pudno amin nga ibagpagak. Kabalak tiyag sakripisyo para kan ka. Uray pa'y kaipapanan nga sakripisyo ti bukod ko apagragsakan. Nukas nga rod. Sung batam tinabayagan na salasarod sodak ken ka. Asino dagiti pudno adadakkel ko. Aha? Makitam. Saan ka makasumbat? Ngamin, managing bubukod ka. Diyak lang ko man nagdamdamag. Tamok mo't lang at di naksumbatan. JR! Mapitlaan! Ibatanak. JR, anak. Sanak nga anak. Sanak nga anak. Tampon naklaan. Siguro, kinidnap nak idi. Ket inyadayo nak kadagiti pudpud no adadakkel ko. Takayat nak atagi ko en. Sana po doon ta. Napatid ka kanyak, JR.
Iso asa na masapul ang maamuham ti pudo. Diyak kaya't anak arkaro ang mariribok ti biyag mo. Basta ti amok ipatpatag ka unay. Magim lang tinapatagkan ka. Iso na say-saya at lang, nagdya ako nagpakita kung kahit ka ano man. JR! Di nakpanawan anak ko! JR! Duna, lukatam ko ba ito eh. Pahinga tayo. Itay pahinga, tukak. Hindi na ba't lang lukatan tari daw. Hanya ka tanti mapaspasamak yung kuha na dito nag. Saan ba ito nakakandado di tiruar? So sigurado, nagtataw dito nag. Duna, lukatam ko ba ito eh. Ay, araw. Nay. Awan sa tita ulita, ta saan ko matanakit kita ni Dona? Ah, kasta ka di tata? Saan ko lang amo amangan no agurigor matkit na iwanuan niya. Ti anak na ni JR. Ay, saan ko matanakit kita no singmang putain? Kaslamat agbinbinog kau da idikan man. Aya? Ang damat nga may barbarong bado dya anak na. Gilamaas siya na ni tinana. Ay, huwag nga rod. Sige man tata. Padasig man yung tagtuktok. Mala. Barang adda ni Dona di taunag. Agyaman naktalayo katamad lang tiri daw. Oh, payakas na tilangam. Apaya limlimtag dagiti matam. Awan anyaman na daytoy. Kahit ko tiyang may sari ko. Iso ano mabalin, panawan na ko ma. Ambok nga taparikot mo. Iso asa na mabalin na panawang kalatan. Ibagam kanyak no niya ti mapaspasamak. Parikot ko lang daytoy. Diyak kaya ta mairaman ti uray asino. Iso pa nga asin, pumanaw ka. Diyak mat lang makait na no pumanawak akas na itsuram. Amumat nga iateng kao na yunay. Nakasaganak lata tumulong king kahit anyaman apakarikutam. Rico, Ni ka di man ng JR, di makagapo. Iso alimlim dagdag iti matam. Kahit mo takasaritak ti anak mo. saan? Sana na masapol. Agyaman naklangan. Diyak kaya't nga damanan masao kanyak ti anak ko. Talaga ka di adinak pa ilang mapakawan aging gaita. Nabayagan na nagsina kami kansusan. Kas pagamamat, simurot iti sa bali a lalaki. Rico, Aging kakadiita kat saan mo pa ilang apat dyan, apinikot naklang isusan. napalabasan day chay. Wan, ngam naunday man apanawan din napalabas. Sana nagbalit manakit ko king ka. Rico, Masublin ta kumadag iti nagupad ngayon ahit ta. Gaputa kahit katulungan itan yaman na kanito akasakpulam ti kabinadang. Agur oraking ka doon na. Kas may isang ama ni JR. diyak kaya't amang namnama ka, iti awan. Napatag ka kanyak. Ngam kaya't kung may pamaysa ti amin iti anak ko. Taman ni po dimtan ni Jerry ti piyak ko. Isulangan din nagtayikan ti lubong ko. Kat no maumakan. Apay di kagayat iti sabali. No kahit ko ti sumapol iti sa bali, hindi pa ila kuma. Ngam sikat ti nakaitalimang iti posok doon na. Umanugot ka kuman. Saan na mabalin? Uray nagsina kayon ken Susan, asawang pailaan, iti imatang ti tao ken Diyos. Doon na. Adamat basol ko. Tay manugot ak iti nagpaikot kan ka. Biktima talang ti sana nasaya tapas pasamak. Ngam saan pa'y analadaw ti amin. Babalin tamanan abaliwan abuklen dagiti arapabok. Hello, Nelia. Nakasaritak. Gaming kanto ko mapasyaran ti kayim mo, kaasimat. Gapoy ti anak na. Nasaysayat no kasarita ma mismo. Tap na ison ti mangibagaking ka. Oh, sige. Agyaman na kiti awag mo. Uwan man. Dawa asam labas sitin ti kayim mo. Sige. Bye.
No apay adi malipatan ni Dona tinapasamak. Ipilit na latangin ang lilaw ko. San ang mamati a pinikot-nak ni Susana. Nakurang lang basit a 20 atawan tinapalabas. Dakkel ni JR abo nga ti panakailawan mi. Sakbay kayong kapilitan ti kasarmi kan Susana. No apay ajak na ilaban iti tayo na at may kandona. Nabilag ti ama ni Susana. Kat saan ko akaya ta may ramraman ti pamilya na pagkaramiran ta iti dakas. Anya launay aya ti pakarilibo ka anak ko. Dagiti aginado na kanjian na lang. Apay, Siguro panawanan tap numaman yung matinabayagan na palimad. ni, palimod nga niya. Di may papan kanjiar. Anya day ta. Siyak ti amana na. Anya, kasano na pasamak ti kastakot. Imbaga na alinoko ti lalaki, anam-amo na, hindi pimanaw ni ti lugar tayo. Kalpasan na di pa nagsinayaw, apinikot na ka ni Susan. San apod no day tananang? Sakbay ting kapilitan na kasarmi kan Susan. At napasama kada kami kindona. Kat ni JR ti bunga. Anya, Wala nang. Ginura na kidi ni Dona. Gapu tapat yan na launay nginalilaw ko. At ilang tayaw na ti inalmanak. matlagayam. Nabayagan na nagpukaw ni Susan. Ulpod no, nagkasar kayo. Lumarig na, nagwaswasan da ijay. Ngam iti imatang di tao kin Diyos nanang. Agasawa kami pailaan. Kat day tati sana pangayatan ni Dona ngagtin na kami. Anya nga ron itati plano. Ituloy ko idatulungan nanang. Alakit si kalata. Urayan niya't ibagbagak no saan mo akayat. Awan maramidak. Adakin ka amang itag. San kay madanagan nanang? Patsik amalunag tumot lang tirik na dito na. Kat awatan namat lang ti jaking kwa na. Asilpuan mi tinagupad akalman. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunaklakit din no niya ti mapaspasamak kan ka. Nagdandanan ka nagmalmalang. Nangrunak at di ka simrak iti trabaho. Pasensya ka na kumanelia. Saan ka nakatulong kan ka? Okay laeng. Awan anyaman na. Anya ngamin tinapasama. Oray na niya teraramidak. Kagura naklata ni JR. Panagrik na kat nagdakasak na ina. Amom asaan apod no dayta. Amok tinaglablabasam. Iso mabalin ka di? Di kagsaw iti kasta. Kasano na panawan na kamay ng pinsan ti anak ko. Anya lang ti pagbambanagan ti biyak ko. Dona, Diyak ka ba ilan, Nelia? Amok ngamin adyak may paay iti anak ko. Tigib-gib dawan na. Kaya't na amamuhan no asino ti pudpud no atadakkel na. Panak adyak amo no kasano asong batak. bastos kit di ti anak mo. Ay, huston. Diyak kahit adang ganday tangay bagbagam. Talaga mo. Bastos. Di na pampanunutan ti kinasayaat mo kan kuana. Ti kinaimbag mo nga ina kan kuana. Anya pa lang ti sapulan na, kat nagsayaat kamat nga ina. Anya ka di ti aramidat, Nelia. Ay, may salang ti solusyon dayta. Anya ti kahit mo asawan. Ibagamon ti pudno, maipapaniti kinatao ni JR. Anya? Amumot adyak ka ba ulan nga ramidan dayta. Ang mga nadadan akaguranak. Kat agnanayonan apanawan kan adaywanak. Anya nga roti kayat mo? Bye-bye am, apag panunutan na ka iti saan anasayaat? Ay, sana mabalin ti kasta. Ibagamon, aniriko ti amana. Rico, anak. Papaayaban na ka ni Manong Muamerto. Apay ka nun nanang? Adan sayab abunakan ka. Ha? Adda ka trabahuan ni ipag mo Merli nakadwa nasib mangpot.
Napintas ka no balasang dayjay. Iso napanunod na ayam amukan ka. Barang na makaasawa ka matal. Ay, ni Manong nga talaga. Kat, day talang ti mayoy ba kanya? Kasi nga malatiw kayo? Kaya't na nga rod ayam amukan ka jay balasang. Sigurado ka no ang magustuhan dayjay tanapintas. Napudaw, natayag kan siksi. Ha? Sana jay ta. At dapay adal na. Agbagay kayo launay. Nanang? Ay, oh my God. Ang mga napumanawang dayjay, no? Kapoy-kapoy ka. Sirpatan matin. Ano sirpatan ti sa balay? Ay, imbaga kumaten. No mga asawa akmanin. May salang di kahit kong asawahan. Ay, ni do naman na, ni bagbagang. Kasta ka de. Ay, unay ka matin. At panunot ka man, Rico. Say-sayangam lang takinatara akim. Gapot ka uuray mo iti dayjay adlaw na. Awan mauray mo kan kuanaan. Ano kaya't nakakuma, idi pa ilaang Idi pa ila kuma nakisinugyan kan ka. Amo na mo tinapasamak ka na kayo kan susan. Awan anyaman na, nanang. Naragsaka ko na. Basta nawaya ko masidag kan tumulong kang kuana. Isuda nga gina. Diyak amukan ka. Nawon ko na mga apukok ni JR. Amo na nga rod. Awan tupay day tayo na no kasaritak. Awan sursuro na. Nelia, tulungan na kumamang sapol ka ni JR. Manong aldawan asa na si Mangput. Anya? Matanangan ako na yan. Ang mga nanyaman din napasamak na. Anya ka kati, saan man gamin atila pampanunutam? Inawagam ka din dagiti gagayam na. Wan, gamsaan da nga mo ti ayan na. Ay, unay lakit linday dyan nga ubing. Nagnapanan na nga tan. Amok akagora na ti anak ko. Sigurado akayat nakapapasan. Nukas tamot laeng, baybay amon. Anya? Talagamot? Baybay amon Total. Kasdawan mat lang ti sirsirbim kan kuana. Bayam ngagnakam. Amumat, asaan ang mabalin abay-bayak. Sa bali ti panagpampanunot ni JR. Kasanunot ti bawgi na ti pagipapasan na. Hala nga rod. Padasam pa yung awagan dagiti daduma agagayam na. Siyak ti umawag kini JR. Barang nasumbatan na. Rico, busy ka kade? Saan mat, apay? Agpatulong kami man kan ka. Anya na niya? Ni JR, manungal daw asan asim mangpet. Anya? San ama kontak ni Donna? Ang ulitak ti mang kontak kan kuana. San na asong-songbatan ti awag ko itay? Kasta ka di? Please, madandanagan launa yan ni Donna. Sana makaturturog kan makapangpangan. Ang mga nagsakit-kit ni. Sige, patasak ti mapanagsalutsog ka na kita maamo ka gagayam na. Ay, sige man, Rico. Hala, kastapay nga rod. Bye. Papanamanan. Kwa, imawag kanyak din nilya, nanang. Anya mo timbaga da agayam ni Donna. Mapugpukaw ka no, ti anak ko. Anya? Tulunga kita ngagbiro. Ay, pang sa pulab kumangay. Ay, sus, sa bali man na parikot na itaan. Saan ko akay ta may sagmak ni JR? Ken, sana mabalin na baybay aklatan. Isu kasi tinakunak. Ure anyat ibagbagami no saan kamat la adumdungag. Awan anyaman na ken ka. Ala, awan sirbi na nga ron. Makamuka. Napatiglaon ay kanyak na kita agina, nanang. Ngam, napatig ka kadimot kadakwada. Alaman. Awanan niya man na nukastaman. Di napatig kat matultulungak ida kunakmanin. Nang rulay ti anak ni Donna kunakmanin. Nagbastos nga ubeng. Numakisarita man, awan as-asin na. Awan daydayaw na. Nalawag timbaga dyan anak mo. Saan mon asapulen ta mga sawa ka nun? Nagubing pa lang ni JR. Saan ang mabalin ang mga sawan? Sa pulag, katyawid ko di anak ko. Anya ka ka dito na? Impakitan ti anak mo. Nga ura niya pa'y ti aramidam. Di na kan pagan ano nga inana.
Isabay pa'y amtag nagam. Imposible nga awan to Apolos ti pakasapulan na kan ka. Sigurado nga umasidag to dayjay, uray kita Nupod no ti imbaga na Tama nga matkit din no kasjay laang ti imbaga na. Tapno saan mo nasapulan pa'y. Ngamjak mo't mabalin abaybay latan di anak ko, Nelia. Saan ka nagkurang iti anak mo? Kalagakit di ngawan utang na anay pag-anakam. Iso dayjay. Pimanaw akas laawan anyaman na. Baybayan pa'y lang, parang agnakam. Nelia, anyaman ter aramiden na pa ng pasakit kanyak. Maibturak. Kaputa na patag ti anak ko. Donna, nung atay ka mo niti may kaduagon taway ni Rico. Kat silpan yun, tinagupad akalman nyo. Saan nga ta nasaysaya at tikas na? Tapnada kadum amang binor iti madi nga ugali ti anak nyo. Nelia, Awatem ko man tinapasama. Kan nagkarkarimat. Adi na nagayatan at talaga tinapasamak idi kadakwada kan Susan. Kas makita mo kat. Pimanaw ti asawa na. Kat simurot iti sa bali alalaki. Di pa'y amo ni Rico no si bibiyag pa'y wano na tayon. uwan. Nga magasaw da pa'y laang. Diyak kaya't tagbalin akirida laang, Nelia. Kahit kaalinglingayan, gapo iti papanaw ni JR. Amo ka na laos tila dingit mo ita. Iso ano mait ka? Agpasirta. Tapno may liwliwag mo ti sakit tinakam mo. Kas kinid daw ni Nelia. Sinapol kumot ka dagiti amok agagayim na. Ngam san na kanumot nga mo ti ayan na. San ka ngagdanag? Awan mo't nga tatida ka sa napasamak ng kuwana. Tanod da. Naipadamag ko man. Adamot kit di kalintikam. Iso asan mo unay pagdantanagan. Kani karik. Ituloy ko timang birok ng kuwana. Kinapudno na. Diyak amuno niya't aramidag. Masaksakit anak ko unay. Kapot imparik na ti anak ko ti kinaawan patag ko kan kuwana. Nga oray pagdarik matlaan. Rico. Ala, sapay la kumataman lugod kang nagpasyarta. Awan sa balay apanggap ko. No di mang linglingay king ka. Kasta ti kinapatig mo kanya. Nalidayak na magitkitak ang naliday ka. Masakit anak mo, magitkitak ang masaksaktan ka. Iso ang naragsak akon. No, masirayak kinaragsak iti ropam. Agyamanak no kasta. No kasta, patgamon ti bagbagaking ka. Nang ronay ti panagdinata. Ituloy ta tinaputet akalmanta. Anya? Kanipudnutan ken JR ti amin. Kasanon, nod adaguraan na, tadyak imbaga adagos ken kuana. Nga oray si ka, kat guraan na. Di nakpagdanagan. Di napatag ket agdinatan. Ken duwata amang ilintag ken kuana. Anya pa'y lang ti aramidam. Agpilas kan Ururayan na ka ni Rico. Ado pa'y tiaramidag dito'y balay. Ang mga nukilat at sumangpot ni JR. Kakaiso na nagsarak iti pwesto ta Domingo ita. Nagkaputamatan iti simbaan. Iso asumurot kakit din kini Rico. Tagpasyar kayo. Marang mapukaw ti dudukot mo. Bayat ti pa nagpaspasyar yo. Nelia. Alan agpilas kan. Siya kundi makamo dito balayo. Kababain mo't kan ka. Anya kalakit din aya. Kasla saan ta nga gayam. Nabayagan nga kadkadwatan niya. Siya kundi makamo dito'y ko naglangarodan. Wala nagpalis kakit din. Agur uray ni Rico dita salas. Sige, alaman laan. Nakulit ka. Donna, pampanunutat ti ka sa saad mo. Saan mo lipipanan? Ada ka mang bayabay kan ka. Anya kumat sirserbi ti panaggayam ta. Kan ninangnak ni JR, no baybayan ka. Nakaragrag saka. Gapatakadwa ka ita kanito. Rico. Sapay ko ma. Tasana ka dadagsan kin ka. Tunggal kid dawag ti kastayagon daway para kadata.
Yak kahit panunutan agun-gun dawayan ti kiniliday mo. Gaputi, panang-panaw ni JR ken ka. Aklunak. Nasakit unay tinagam ko iti nagbanakan ti ayan ayat ta. Ti amok iti katpudno aliniputan nak. Saksik ti Diyos doon. Biktima ak lang ti managing bubukod arik na. Maawata mo ti kahit ko asawan. Iniinot mo't kitya na awatak ti amin. Kana panagnagakmat. Tasan ana urnos ti panagdenayo kan Susan. Pudno day ta. Tapulos ayak na ya sa digtirik na kingkwana. Gapumot lang itaramid na. Kaya't nak adumi na rin launay. Pagtangsit na ti kinabaknang ken kinabilig ti pamilya na. Nuaddaman na dagsa na nagbasulak idikin ka. San ko ngayon laban ti karbangak. Nupay, adadak kalaga po na. Pinanunod ko ti pangtada, ngay raman da ti pamilya. Nusan ko ngay kalay sa ni Susan. Kasta. Ngam no inikanak ko maitinan anay agundaway idi anag palawag. Ken pinatinak. Aklunak ko nakmanen. Day tamat ti may sa abidtot ko. Ngam nalpasin day di. Awan, may palagiplaan. Ngam tinapalabas kat kasilpulat at agdama ken masakbayan. Sana ko mangagbalin aparikot mo launay. Ar-aramidot na kito eh. Kaputa na patig kayo unay kanyak kanidya. Agyaman naklaunay iti kinaanos mo. Tauray adagundaway, anagubsang ti panakisarsaritakan ka. San kalataan agbalbaliyo? Pinanagnakaklan di kinapudnok kang kado na. Kat, day tati pinampanunot ko. Ando na. Mababainak kan. Kat jak amo no kasano ak makasubadak iti kinasayaat mo. Ay, ka. Iswadyak tumaumang agunoy. Sapay ko ma. Dapat gamot di magpakaking ka. Doon. Ti inak. Kahit kong iparik na king kanina pudno launay panakahit ko. Kanyak mo't kalikaguman di pa nagsubat mo kanyak. Naragsaka kong tunggal kadwa ka. Kanwad da maaramidak para kada kayo. Ang ano talaga, awanan kay mo dingak di tapusom. Kalpasan day di apasamak, anak kapasaktam. Diyak mo't ipilit di bagay. Pagkaragsaka kong di pa nangibilang mo kanyak kas kayem mo. Anya? Basta day titikanay nalaglagi pa. Adak lang dito'y para ken ka. Para kada kayo ken JR. Aging ka akabaala. Tulungan kayong agina. Pudno. Imbagakan kay tinaminsan. Kaya't kung ay pamaysa ti amin ko kani JR. Ngamjak mapaglibakan ti pudno arignak. Dona. Aklunak. Agayatak pailaan kan ka? Iti laksid ti panagsakit tinakam ko iti. Ngay ti laksid ti saam iti kaungkak. Si kapailaan. Ti ikistirik na. Pinaragsak na klawanay. Kitsan kang nagbabawi anang itid kanyak iti may kadwa agundaway. Ngam ada parikot Rico. Kasano ni JR? Kasano ti sawan nagiti tao? San mo apanunutan nida? Tinapatag katirik nata. Awanot may tudda pagsayatan ta? Ngam, Nuad daman mang dilaw. Itila ang damo. Ngawin to nagangay. Awanan day ta. kasano na sumangpot ti asawam? No mapasamak man day ta. Awan maramidan na. Iti day to agundaway. Awanan makapagsina ka ta. Uray pakatayak matan. Ilaban ko ti ayan eta. Anya? Ikarik. Iti panagdin nata. Duwata amang bayabay kan JR ang anak ta. Ibagata ka di kan kwa na ti amin? Uwan. Biro ka kahit kung agdidin na tayo atalo. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nakaragrag sa kasim mang Patrico. Anya ka diti makagapaw? Nagkinawatan kami manan kendona, nanang. Ah, kasta ka day? Kalpasan tinabayag a panagan anos ko.
Nagunod ko lang manantirik na kan panagtalak na kanya. Kat, anya nga iti plano yaw. Agdin na kami latan. Tasan mi ang mabalindag kalay siya. Kasta? Ngam umasidaga kita abogado. Agdamagak no niya taramidin mi. Tanabayak mo tin adikam nagdin na kan Susan. Aya, Makamumutin ti abogado ngagpalutpot kadagiti kakabagyan ni Susan. No sa dino, ti ayan na. iso Ikaklang iti makalawa sa mangadeng. Nagdin na kami, uwi no saan. Ngam parikot mi ni JR. Masapol ang mabirukan mi pahinga muna. Maragsa ka nakparakan ka, Donna, ang friend. Saan ko kumakayat ti kastoy awan mabalin ko nilya. Saan ko na malabanan ti rignak. Ay ayatan niya Rico. Gusto ti pangagdang mo, friend. Kan may sa, nasuro ka sa nga pulo at taon na nagsinan, dasusan kan Rico. Saan na pa'y nga mo ti ayanan kan kasasaan na? No dapat nakabalin na. Diyak kaya't mapasamak ti kastoy. Ay sus, saan mo nga ibabawi? Tangay talaga matadakay tagayan ayat kini Rico. Saan mo't aday di asusan? Nelia, Kan awanan dagiti naganak kan kwa na natural launay. At damot kan iji abroad dagiti kakabsat na. unmat kit di Kan awanan nagnanaw di iji balayda. Nulabsam ti agsao, marugrog na pa yun. Agyaman na kasi mangput kan anak ko. Dito ka arukupan. Nailiwak mo na hintin ka, JR. Kasta? Kaya tiyunto pa ti kaawan ko. Agasem, pimanawaklaan. Nakidate kayon kinitatari ko. Inurura yung lagay mapumanawak. Sana po tunay ta. Nakitak no kasano ti kinasayat na tao. Iso anat nagtiriknak kan kwa na. Iso apinat gakon ti kayat na. Makita yo? Inaklo nyo pa'y gayaman? Di mo kumagburaan tinam. Gapiti deta JR. Ipatpatid ko tinam. Awan bibiyang ko! Makaamu kayo na itibiyag yo. Tamakaamu ako matan na itibiyag ko. Anak, di ka kumapumanaw. Anya? Saan kayo nakasapulan? Iso adidaklakdan apumanaw. Kabailak tagbiag nga oreawan kayo. Anya, kasta ha? Namin ano ngayon bagam adi na kong kasapulan? Taas sino ti kasapulam? Ala, total kad natangkan mat ti ulong. Nga awan na pulo si pangpangag mo. Ti ko na magpakpakaasyak manankan ka saan ka pumanaw? Nagbidot ka, JR. Pumanaw ka no kasta ti kayat mo, total. Nagtubon ti saram. Sumangdukan. Ay talaga! Pumanawak! Sige, darasam nga rin tiyo madayo. Kat saan ka nagpakpakita pa'y kanya? Sige. Ibulos mo tinam. Isangit mo lang. Barang na itati makapalag-anking ka. Nagsakit, Rico. Saan ka nagdanag? Adak ito eh. Kanamok ang makaamiris tumot lang ni Jea. Ti pagdandanagak. Amang ano niya ti papasamak kan kuanan. Siyak ti mga ramid iti pamuspusan. No kasapulan amang tangdanak iti mang sipot keng kuana. Aramidak. Sa tino tinapananan. Sino nga tati kadwana? Magustom ka dito'y abangan ta karindere. Napintas na ito apisto ta sentro. Ato ti tao. San ka malogi? Wala ki di ta amom tar aramidem. Nakababain pa kitinkan ka. Igasgastuan nakmatan. Di ako na muno kasano ti panagsubad ko. Ay ayating kaunay. Awan katukat yan yaman nga aramide. Oray agasto sa kiti oray mano. Basta makitak anasaya di kasasaan. Agyamanak. Kulak no awanan ti mga yatpay kanyak iti naputno. Manipod dimtan ni JR iti biyag ko. Dahil sa napakaragsakak, ti panangipaay mo kanyak iti may kadwagon daway. Kat kuma, umanugot ka ngagdin nata. Talaga ka di na seryoso kay ti dayta? Uwan. Ururayik lang ti pangadeng mo. No siya kaman parikot. Kat ti kunam nga amangan no adama ko na dagiti tao anak iti nakakanyak iti laksid ti amin. Sana dayta ti panunotam. Kan may siya. Ure agsublipay ni Susan. San kun nga awatan.
Kan talagamot asaan ko nga inaya. Pasensyahan ano, pumanaw ako dito pwesto, Nelia. Ay sus, awan anyaman na. Anya ka kadi. Paragsa ka nagtupay, tamang rugi ka mo't kan iti negosyo. Nakaragragsakak para kan ka, pren. Utang ko dahito kini Rico. Mababainak nga rodan kan ko na. Pasi kapag saya atak ti pampanunutan na. Pakakitaan anapatag kaunay kan kwa na. So nagasat ka lata, pren. Ngamin, sana nagbalbaliw ni Rico? Kan saan anasaya at ti panagdanada kin Susan? Nelia, Agdan na kayo kit din. anya? Papanunutan, saan lang ada kayo ti kasta? Ado. No pa'y, labsing day tay tilintag ti tao kan Diyos. Anya nga rod. Naangaw ni gasat kada kayo kan ni Rico. Noon nga rod, Nelia? Kan panawan mo't siguro tap nagragsak ka. Ha? Saan mo apampanunutan ti sawan ti sabali? Kas na ko na. Panawan mo't tan nga gragsak ka. Kan saan mo nagayatan dagiti paspasamak iti napalabas, friend? Oh, anyat ko na ti abogado. Nangipila kami ni iti annulment iti kasarmi kan Susan. Anyat ko na na. Iso ti makamoy ti amin. Nang runak kat kanat bit pahon ni Susan. Awan makamoy ti ayan na, ken kasasad na. Awan mo tin nagiti naganak ken kuana. Ken addan iti abroad dagiti kakabsat na. Kasta ka di? Timot abogadon ti makamo amang kita kadagiti legalidad daytoy. Awan mo mabirukan mi kadagiti dadduma a kakabagyan na ditoy. Malaksi di ti angkel na. Ket kun ti abogado, makatulong dayay. Iso ti makapanagnak ang nagpukaw ni Susan. Nasuro ka na sa nga pulo atawan ti napalabas. Sige. Si kalatan ti makaamo dita. Ngamin singasing na. Bayat na may pagpag na dagiti kasapulan. Mabalintalattantag din na. Anya? Total, awan makalapad ka datangag din na. Ha? Tilang parikot, kat saan ta ang makapagkalay sa aging ka, itisan ang mawaswas ti kasarmi, ken Susan. No, kasapulan dak amang panagdag kadagiti paspasamak. Ibagam laang Rico Baraw. Agyamanak bang kanor? Ay, tapod numot nga bain. Uray kabsat ko day di dalmasyaw. Saan ko kanunungan ti naramid da? Kang runaan ti ugali na. Isulaang ti kaste kada kami ngagkakabsat. Mang kanor? Amaw, ti kinasayaat mo. Nagbalin ka laang a biktima, ti kinaturay da idi kabsat may. Awan mo't maaramidan may. Tauray da kami akakabsat na. Di na ikabkabilangan, gapo, tabaknangan. Agyamanak tamawatan dak, mang kanor. Wan, Rico Baraw. Umay to siguro man ni abogado. Umaylat ta. At tuyak amang tulong ken ka. Tapno agibos mo tanti. Panagtutuok mo. Uwan nga rod, mang kanor. Amok. Agapot inaramid iti da dalmasyaw. Nagbalain a miserable ti biyag mo. Nagumukmat ti sam iti barukong mo, barok. Napintas launay day tang addang ni Rico. Mangipakita launay iti nalaos a panagayat na kan ka, dona, friend. Anya, kat ulitat. Nagasat ka launay, taadda Rico ang mga ayat launay kan ka. Ngam adala tawad pa ko na, dagiti dadduma. Apay ngay sudat ti panunutam. Apay, natulungan da ka kadi? Awan bibiyang da iti biyag mo. Sa bagay. Kat makunakmat asaan ka nagbidot anaklon manan kin ni Rico. Kat makidin na kakit din kan kwa na. Iti kasta, doa kayo namang kita iti pagimbagan ni JR. Kan panawan mo tan, tapno maamuan na ti podno. Nasaya at launay. Sanak mat kidi akong trak iti dona? Tila ang pilawak kadi ugali ti anak na. Sa nabali nanang, adda ako nakadwana.
Kat, ipudno yon kan JR nga si Kati Amada. Una na. Alakit, sige parang no iso ti pagbalbaliwan ti ugali na. Una nang. Ininutek abinoran ni JR. San kong ipalubos, anan-anay abarumbado ti anak ko. Alawon, nasayaat day ta. Nasayaat mo numadan kan iti pamilya. Yang iti sirbi tinagdakkel nga ornong iti bangko. O relasa nga pulo ni tricycle mo nga ipampamanihom. Sa bali pa'y nagiti talo a jeep mo. At dapay doa aban nga, hurhair. Isabo ko na nagasat ni donakin ka. Una nang. Iso nga umakar kami iti bukod ko abalay. Malagip ko ni Nanang. Nasakit mat tinakam ko amang panang kenkwana. Masurunak lang amin tadi na maibaga no asino ti amat. Kakaasi aka mabulbuli. Gapo iti kaawan makuna nga amak. Amay sa ka bastardo. Api adi na maibaga no asino ti tatang ko. Kinsa dino ti yan na. Ikaili ko ni Nanang. Ngem saan? Tsak agawid. Ipakitak ken kwa na akabaalak katakderan dagiti impagbagak ken kwa na. Sa pulak dagiti pudno adadakkel ko. Wow! Nagado ti customer dito ipakanama, friend. Uwan nga Rod, manipod naglukat, inaldaw nga ado ti customer. Umaknang kan, friend. Ang mga nagbalinton dito pwestong asikat na restaurant. Nagsayatin ngayon no kasta. Sigurado ngagsubli ni JR iti sidong mo. No makita ng asinsado kan. Nagsayatin no kasta ngagpaiso. Amok ngamin, aga po iti kinarikat ti kasasaan na iti biyag iti sidong ko ti may sa ama kagapo. No apay nga agragot amang sapol iti ni pudpudno at dadakkel na. No kumatay bagamon kan pa na ti pudno, nalpas ko man ti parikot. Panagkunam kadi kat malpasan na talaga ti parikot? No ibagak kan kwa na ti amin? Talaga, amat. Ay sus, sabali ti panagpampanunot ti anak ko. Amangan no adang agribelde. Nalang arudan, saanan aday ti pagsaritaan ta. Diyak kahit ngagsangit ka manan. Gapoy ti kakapanunot iti dayta banag. Ay, Nelia. San abali? Ada ni Rico akabinadang mo. Ay na, aggasat ka launay. Tainaklon mo ni Rico iti may kaduagon daway. Katiwag simon dagiti makuna abangungot iti napalabas. Mabit man lang. Sino ka? Sika ka ti barkada ni JR, aga pakipagdagdagosan na. Wan, sino ka nga men? Anya ko mati bibiyang mo alakay? Sana na masapo lang mamuan na sino. Tinapatag. Mamuha ka na saya ti kasasaan ni JR. Man nakibiyang ka alakay? Nagalasan ti panagsasaon. Awan day dayaw mo. Kat, anya ko maita? Sino ka kumaamang ibaga kanyak iti kasta? Kasta ka di? Titakyak ko! Masaksakit anak! Ibadam! Amog na niya ti trabahom. San mo kumang isungsung ti anak ko? Tatakas ka kanya. Anak mo ni JR? Wen, Kasano ko maasikat ti amana? Kat may sa bastardo? anya? Unmat, iso nga agmauyong kan sa alakay? Tanangan ti kasasaon. Ang mga mapilitan ang magpatiliw king kakadak ti polis. Anya? Amok! May saka adrag adik kan posar. Ha? Ulitak ti balago king ka. Saan mong isagmak ti anak ko, tas siyak ti makalaban mo. Sige, mamangan. Ni JR ti kasarita ka. Saan ang mapalin ang isagmak ti anak ko? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Natalgadan ti kasasaad mo iti dan na ni Rico. Hawan mat nga tanti dumteng payaparikot kada kayo.
Awan mat siguron. Malaksid no kagura na kaming tungagpada. Numaamuan ni JR ti pudno. Nang rona ti may papankin ni Rico. Kasi tinakunak, friend. Naskan ang maamuanan ni JR, asaan apod no ti imbagam idikan kwa na akinatao na. Ha? Amo masan apod no tinaibagam kan kwa na. Kanidi pa'y laang, dinilaw ko di kasting imbagam kan kwa na, friend. Babalawan na ka di? Sana pa nang babalaw, ngamkit di, asi ti marikrik itakada kayo nga agina. Ha? Maawatak tirik na ni JR. Uray asino siguro kat kas di ti mariknana. At tinabangunan na nga ina, kat maamuan na, asaan nga isot inana, kas imbagam kan kwa na. Anya nga roti aramidak? Namin anon nga imbagak kan ka, friend. Ipudnuyan kan kwa na ti amin. Panawin mo tan, tapno maamuan na ti pudpudno, akin na tao na. Kinasaritak ti barkada na, kan pakipagnanagdan na. Kasta ka di? Binalagak. Apay? Anyan inaramid da di abarkada na tabi ng laagam? Dona, masapol ang makumpinsirta ni JR nga agawid. Dakas ti barkada na. Apay? May sa adrag pusa kan drug addict. Anya? Kat sa anak laki di nga bidot. Ang mga nun na isungsung pa yun ti anak mo. Sa dino ay ati pagnanagdan da? Namuanan ti asit ko no sa dino. Kahit kung ipano ijay ni JR, sakbay ama iramraman ama tiliyo. Ha? Kas itinakunak, may sa adrag pusar ti barkada na. Bad trip day di alakay. Asino? Saan ko nga mo tinagan na? Imbaga na nga iso ti amam. Anya? Agalwad kanyak day jay. Maminsan pa'y makitak kan umasidag kanyak. Bagsulak adagos. Anya? Amo na pa'y ti aramid ko. Kanti kinasya sinok. Anya? Ang mga no isupay ti mga isuplong kanyak kadagiti pulis. Kasta? Ah, nya. Tayo pinadeliver ko kin ka. Ay, Hmm, jak pa na ipantag, pigpigargar ka nagkakapsutak, Rex. anya? Awan pa'y mo't sir-sirbi mapakpakanan. Masapol ko ti droga, Rex. Ikanak ko ma. Kasano nga ikan ka? Kat saan ka mo't anakalako? Ikanak ko mapay nga umuna. Anya? Naglalay nga amon? Ngam, Rex, pangasin. At trabaho ka nga muna. Sakbay nga ikan ka. Lukas na. Sus, ang mga nuray ti anak mo kat drug addict matan. Iso nga rod ang mga aramid ni Rico iti pamuspusan. Tap na mayawid nanditoy. Kaasi mo ti anak mo. Nga masapol adi na katwa ta di alalaki apakidandanan na. Tatiliwan dagiti pulis. Anya tayo ito, yun na naturturong wano na sarsarakan ti anak mo. Ayun nga rod Nelia. Pastawak. Anya launay ti di na kayat kan kaaya. Katintad mo mo't amin ang kasapulan na. Kandong mo. Siguro. Kapot ati amuna kat may salaan nga ampon. Apay nga min ana ibagam kan kwa na ti kas jay iti. Diyak nga rod na alwadan. Gapot pa nangilimad mo iti pudno. Dayta tinagbanagan na. Ngamsapay lang kumatayin to ni Pudno makankuha na ti amin kat agbaliwan. Relax lang. Saan ka uring agdandanag? Total katadan ni Rico katulungan. Kan adda pa'y may sapag dandanagak. Kan saan ko pa kaidnaan. Anya mananday ka. Ti asawa ni Rico. Ang mga naglahat nga agparang. Asus, sawanan day jay, friend. No, agparang man. Idi kumapay Saan tayo pa'y kat nga amon no si bibiyag pa'y wano saanan? Dayta tinarigat ita. Ang mga naglahat adumtan kat mangriribok. Awan panggapwan amang raribok ta isot pimanaw. Kan saan nga isot ay ayatan ni Rico? Itala ama amiris ko. Bidot inaramid kong ipapanaw ijabalay mi. Kan nakitak ti Pudno nga ugali ni Rex sa gayem ko. Aramido na kapasurot kan ko na. Manon nga aldawa sa anak kanangan. Kat tidakis na.
Mariknag. Agpigargar ka nagkakapsutak no saan ka makaaramat iti droga. Kasano da ito yan? Anya ti mapasamak dito eh. Makuna ka di adrag adi kakmetan. Oh. Anya ti aramidet. Anya ti ko na may bagam, Rico. Confirm positive. Dagiti naduktalan da may panggap iti lalaki pakidagdagusan ni JR. Anya day, Jay? May sa adrag adik kan drag pusat ti loko. Kat kasano ni JR? At apan damat, akadwa na iti aramid da JR laki. Ala, Yung kang tanag. May isa ka dagiti yung aldaw. Tiliwendan da JR lalaki. nasayat mo't no kasta. Gam impak pakaasik. Adi ko mamayramraman ni JR. Kumaa. Ngayon panakunak. Oray ni JR. Naigumon mo ta niti maiparit nga akas. Anya? Iso ano maalata iti sidong ta. Iparihab ta. Day ta tirumbang nga aramiden. Tapnonan anay amapukaw ti maiparit at droga iti bagina. Ken panunot na. Wan. San ko nga ipalubos. Ngagbalin adakas ken mabalot ni JR. Rico, awan siguro ti kasayaatan nga ramidan nyo no saan amang ipudno itipud no maipapangkin ni JR. Gusto ka nila. Anyaman nga ibungawan no reaksyon ni JR iti dayta. Masapula nakasagana kayo. Nusyak. Awan parikot tamay may salang ti basol ko. Tisan ko pa nang ilaban iti ayan-ayat mi. Naibagam kanyak ti rason, kat maawata. Kensan ko nga mo. Anagbunga gayon ti pan nakailaw an midi. Dayta nga rod. Namala. Gusto ti ko nam. Masapol ang mamuanan ni JR ti podno. Wan Rico, kan may sa sipod pa'y sigmangpat da dito'y lugar tayo, wano nagsubli ni Dona kat tinultulungan mon. Uwan. Oray san nga awaten ko man ni Dona. Impilpilit ko. Kang runaan ti amin, inaklon kan ka ni Dona, asika ti ama ni JR. Ano kastang rot? Sumurot ka kanya. Yawid kan. Agsublikan iti sidong ni mama. Mama. Anya ang mga ibagbagayo, tata. Saan ko nga ina ni nanang? Ampun naklaeng. JR. Managing bubukod nga ina. Kaya't nang isulahan ti bilang ko nga ina. Iso nga oray kasano ti panang damag kung may papan kadagiti podno at adakil ko. Di na pulos ibaga kanyak. Dahil ti makagapuno ape a kinagurak. Impaidam na kanyak ama-amok dagiti podno ang nagtaudak. Saan na podno ang napatay kakinkwana? Napatig ka unay kinkwana. Nakitak no kasano ti panangilalana. Ken panangipatig na king. Saan? Makinalahan tinapatag kinkwana. Iso nga ore agriga ta kiti kasta unay. Uray mataya kitan. Saan akong ngagsubli iti sidong na. JR. Saan ak matin ngagpakpakita kinkwana. Kailangan kalkali kag umakita. Anyaman ti mapasama kanyak. Awan anyaman na. San ka kumagsarita ti kasta? Ngam ko mamamog pa dagiti pudno adadakkel ko. Kaya't ko amamon ti makagapo. No ape nga impaampundak. Dahil takadilan ti kahit mo amamon? Pinagtaudam? Uwan tata. JR. Iya ka mo rumbang dahil yung haramida. Gaputa mo asyak matan ti madadaal iti imatang ni Dona. Anya ti kahit yung asawen tata. Sa narumbang aguram ni Dona. Gaputa sana pudno nga ampun na ka. No di kat iso ti pudno nga inam. Anya? Alan Barok. Alaan mo na kita likamam. Kasano ni Rex? Ago at lakit ni Daychay. Awanan rumbang nga pagdanakam. Natiliwan ni Rex. Anya? Nakabalodan.
JR. Oh, JR, anak ko. Sika ka din nga paiso. Apay, anak ko tong kabatan. Apay, akas na tilangam. Ayat na pasamakan ka, ha? Oh, JR. Di nag-arakukan. Kailiw ka unayin, anak ko. Pudno ka di asa anak nga ampon. Ket si katipudpudno nga inak. O, sino din ang ibagakan kay tita? Itatari ko. Anya? Ita. Sumbatan nak. Pudno ka di asi katipudno nga inak. Saan asangit ti sumpat ti saludsod ko. Sumbatan nak. Pudno ka di asi kati inak. Hun. Sakti inam, anak ko. Sakti putput no nga inam. Ay, Pakawanan nak. Nung naglibakak daytakan ka. saan na mabilang? No namin ano adaras ang nagdamakakyan ka. Ape ang naglibak ka kanyak. Ape ngayon bagam ngampon nak. Kapo ka ditawan serbik ka anak. Nga ure idi maladaga pay. Sana kasta anak ko. Sana po na ita. Diyak lang amin kaya't ngagdamag ka. Tadyak amo ti sungkat ko. Napatag ka kanyak. Sikat ikapatgan kanyak. Kabalak nga isakripisyo ti amin para kan ka. Tapno saan ka ang maibabain. Puston! Puston! May salang ti amok. Inalilaw dak! JR, impagtan na sarapa ka. Apay, Rico. Nakapsot ni JR. Mano ka nun ngal daw, adinangan. Anya? Kumusta ni JR? Nakapsot. Kanasapo lang maipanit ti rehab. Kakaasimot. Naggutom. May sana drug dependent ni JR. Naigumon iti maiparit nga akas. Kasbut lang iti kaduana. Iti nakidagusan na. Diyos ko. Ungayam. Naibaga ka na ni Rico asyak ti pudpudno nga ina ni JR. Anya? No apay adinak inuray anang ibagakan ko na iti kinapudno. Inuna anak. Anya nga ro tita? Babalawag ni Rico. Kuma, saan lang aday tatimpod nuna? Anya? Imbaga na pa'y kuma nga iso ti ama. Yakon amo ti ramitak nilya. Nabaybay ti anak ko. Basol ko tinapasama kan ko na. Don, No saan na kumakinagura. Nalabit asaan ang nagtalaw. Adayo ko matikasta ang nagbanagan na. kasapulan ama ipantoy ti rehab ti anak yo. No isot kasapulan, isot maramid. Dona. Kumusta ni JR? Kakura ka, Rico. Donna, mabit lang! Rico, anyat mapaspasamak. Apay akagura na ka ni Donna. Nelia. Mati, kawak kada kayo. Mabit lang, surutak ni Donna. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Mati, kawak ka talagan. Apay akaguram ni Rico. Anyat mapaspasamak kada kayo adwa. Nelia, da kayo kumatiagbin nadang iti daytoy akanito. Gapo iti kasasahad ita ni JR. Kasapulan na ti panarabay kan pamatag tinaganak. Imbaga kami ni Rico asyak ti pudpudno nga ina ni JR. Aniya? Salita ta kumang nasaya, may papaniti day ta doon. Panakon, tapno mamuha ni JR ti kinapudno. Nang runa iti kinasasino ti amana. Anya? Pakawan na. San kun ang alaptan ti panangibagak iti pudno? Sa bagay,
Gusto ni Rico. Tona, awanan rason nga ilimad yu pailaang iti anak yu ti amin. Punot ako na, Nelia. Tangay na bayagan na kahit na, amamuan. Ngam nariknak, adi na maaklon da ita. No ita, mabalin na naklaat. Ngam iti panaglabas ti aldaw. Maaklon na. Nang rona, no iparik nayo ti pamatagyo. Apay nga ka dito'y balay mo. Kunak manunapan kayo di ospital. Taaday dyan ni Dona bang bambantay ti anak na. Ay, anak kayo, kunak ko ba? Kagoranak ni Dona, nanang. Di, apay. Anya ngamin ayat na pasamak. Nanang. Anyat na pasamak ka na kayo, kunak. Rumbang kumaasan kayo nga apa. Taaday di ospital ti anak kayo. Kinagoran na ti panangibagak kini J.R. Asaan nga ampun laeng. Ngamkit di. Ni Dona ti pudpud nung inana. Punumot ngamin nga iso. Ay, awan dakis na, numamuan natin ang paiso. Ngam ti basol ko. Ino na ak ni Dona anang ibaga. Day takit ngamin. Dakala ba nagdayta? Saan nanang? Basit labanag dito eh. Nga magpalawagak. No apay ana aramid ko di kasjay. Masyanak ngamin kini J.R. Nagkutungan. Kan may sana drug dependent. Si kita umayak tumati di ospital, takita at manjay apukok. Nanang. Saan ko anam-namaan nga dagayam apukok kan ka? Patibkaram ti pakinakam mo, Dona. Saan nga umdas day ta apangguraam kini Rico? Total, talaga matakas na ti panggapyo, saan ka di? Saan lang aday ta ti rumbang amaamuan ni J.R.? Naskan amaamuan na no asino ti amana. Takalan ni J.R. Rumbang lang amaamuan na ti si bubukal a kinatao na. Tangay nabayagan akayat na amaamuan day ta. Apay mapaspasamak kanyak ti kastoy ni Elia. Tsak masumbatan day ta asulod-sud mo, friend. Basta ti makunak, ikagumaam ti agbalin anatibkar. Kasta ti kasayaatan nga aramidam para man laang iti anak mo. Nelia, Tumawat ka iti kaasi ti Diyos. Barang iso ti mangigiyakan ka, iti anyaman nga aramida. nakaturo pa ilan ni J.R. Kaasi mo ti anak ko. Nakariingsan. J.R. anak, kumusta ti Riknam? Amok akagura na gapoy tinadoktalam. Gaputay libak ko ti pudno kinataon. Pakawanan na kuma. Nagkidamat laan. Amok adi na kaya't adanggan ti pagkakan kwa na. Kaguranak. Anak, uray kaguranak. Ada aklat na dito'y abay mo. Patpatkan ka. Awanan ti sabali akapatkan kanyak no saan asika. Kasapulan na unay amarihab ti anak yu, Mrs. Iso nga apaman ama discharge ditoy, idiretsoyo kuman iti rehabilitation center. No kasta ti rumbang ama aramid. Sige, nurse. Para matlaan kan kwa na ti kasta. Tapno naan-anay ama pukaw ti droga iti bagina kan panunod na. One nurse. Nagasat kiti, saan pa'y anak karuunay. Ngam no saan kumaan nasigot, ama nga no dakdakas pa'y ti pagbanagan na. Pimano ngamin iti dinak, kat saan may anabiro ka na dagos. Saan may anasapulan. Isang nagtultuloy ti pan nakaigumon na iti maiparit nga agas. Kasta dagiti daddu mangagtutubo. Pamrayan da iti agaramat iti maiparit nga agas, tapno maitarayan da ti parikot da. Wanarod, adang min parikot iti nagbabaatan mi. Iti nagbabaatan mi agina ko nagkumar. Ngam ipatpatag ko ti anak ko. Impaay ko ti amin ko kinkwana sibod ininaw ko. Saan amaliklikan dagiti parikot adumteng iti biyag tayo, misis. Ngam agbalin tayo kumaan at ibkar. Wan, Ngam di tayo kumaliplipatan ti apo. Ikamang tayo kenkwana dagiti parikot tayo.
ken mangnamnama tayo amang sumbatan dagita. Kanayon lata na nakaululibot ka, Rico. Nanang, Kaya't mo ka di nakasaritak ni Dona. Tulungan ka magpalawag kan kwa na tapno mo ornos ti susikyo. sana nanang. Amang ano nakarkaro lang nga kaguran na. No aramidi nyo di kasta. No panunutan, nalagan na ama nagtrita. Adun tinaitulong mo kan kwa na. Kada kwa na nga gina. Patsiyag ang baumot lang, ti gura na kan ka. Sapay la kuma, nanang. Awan kasi ti padasan. Kasaritak ni Dona para kan ka. Ingka ginanan, Dona. Sublatan ka mang bantay kini JR dito ospital. Kasadyak marik na ti banlog ko. Aginana kamutan. Amang ano agsakit kamot no mabaybay am ti bagim. Masapula na pigsakan na salon at kaakanayon para iti anak mo. Si kapay lang aro ti makaamur iti ospital la. Agawid akbiit. Inak mangalay ti aramatin dito eh. Nalangarod, siya kung ti makamo kini JR. Sana bale, tadamot iti nalag ko iti pesto. Isuda pa lang ti makamoy jay. Agyaman ak nilya. Talaga agayam ka. Mapangnam naman kay ti kakastoy akong taway. Saan man aday ta ti panunutam? Agayam ta. Isu nga agtinulong ta kadag iti kakastoy akong daway. Agyaman ak nilya. Nalangarudan, agawit kan. Tapno makainanakamat nga uray apagbiit laang. Da kayo matimang banbantay kanya, Ninang Nelia. Wan, JR Barok. Sinublatak ni nanang mo tawan pa'y inanana. Nagimbag kayo, Ninang. Natural. Anak ka iti bunyag. Kan awan sapsabali kada kami kan nanang mo. Nanang, Wan, ni nanang mo doon ha. nupod no nga isot inak. Apay adi na imbaga idi pay laeng. Iba inak kading anak na. Isu nga imbaga na nga ampon naklaeng. At idog nga istorya ti amin, JR. Ngampatsak amamuam kan maawatam tumatlaang ti amin. Ninang, Kan patsak amamuam tumatlaang. No asino ti tatang mo. day tapay ti maysa. Apay adi na ibaga. No asino ti amak. Kasi tinakunat. Dumtang to ti aldaw amamuam no asino ti amam. Katno bilang, saan mo nga ta akagura ida? Ta italaang anamam? Nagbayagin na kayat ko amamuan. Ngem saan nga ibagbagan inanang. Nang runa ti kinapudno. Kuma, saan mo akagura ni nanang mo? At rason no apay nga inlimad na siguro ti amin kan ka. Ngam, napatag ka unay kan kwa na. Tasipod pa'y, impainan ti awan ka asping na apanagtungo. No napatagak ken kwa na. Hapay nga inlibak na nga iso ti inak. Kasi itinakunak. Adadakkel arason na, JR. Ninang, amamoyo ka di ti amak. Ha? Kwa? Uwan. Asino, Ninang? Ladingitak parok. Awan karbangak amang ibaga. Amang ano kaguranak ni nanang mo. Urayam ko mga isuda ti mangibaga. Maawatan nak ko parok. Apay nagsubli ka dito ospital. Di mat kuna ni Dona akagura na ka. Uray pa'y kuraan nakmanan. Gapoy tinaramit ko. Yak mabali na baybayan ni JR. Kasapulan na ti anak ko. Kaya't ko ti agbalin nga ama kenkwanan. Rico, Nakasaritak ti doktor na. Kit mabalin nan ti rumor. Nga masapol ama ipani ti rehab center. ngam di na pa'y amo ti pudno maipapankan ka.
Di kagdanag nila. Yak un-unaan ni Donna. Ngam no isot kidkid dawan ti gundaway. Ipudno kon. Saan ko akayat ang maiwawa itag nanayon ti anak ko? Kan amok nga di pailaan. Mawaw iti pamatad ti maysa nga ama. Ngam no maamuan na tinapasamak kat guraan na ka. Panagkunak. No mailawlawag lakit di ti kapuna. No anya talaga tinapasamak. No apay anagsina kami kinidona. Patyak ang maawatan na. Kumusta ka, J.R. Barok? Kaya't kung tirumor di ospital, Tata Rico. Kabaalam ka din? Wen, Tata. Kabaala kon. Nasaya atong kasta. Ket, agyamanak kada kayo, Tata. Oh, anya ti paghimanam kanya. Ti panangyadayok keng ka ni Rex? May isa day, Tata. Tano saan ka nakapanaw iti sidong timbilang ko agayam. Mga nuan yan tinagmambanagak. San ka sabsabali kanya, J.R.? Amumat ngay di pailaan. Tartarabayan kayon kandanang mo. Amok, Tata. Kinapudno na. Ay ayatak ni nanang mo tasigot nga gaya na kami. Anya? Ngam pinagsina na kami, ti pasamak. Anya? Wen, Ay, kastagayam. Ngam, naimbag pa tayo bagayo kanyak tipod no. Siguro, noawan kayo. Agnanayon mo ti panangilimod kanyak ni nanang tipod no. J.R. Inalilaw na. Pinmula na iti panurot ko nga ampun na klaren. Siguro, iba'y kalpasan na nagsikog. Isu ngayon baga ng ampun na. Di na kaya't ti maibabain ka nagiti makaamamukan ko na. Malasak siguro iti biyak na. Isu nga inaramid na ti kasjay. Sana po no day ta, J.R. Napatag ka iti inam. Isu nga inaramid na ti kasyay. Kaya't nakalanga protektaran. Kaputan na siya, inam. Kabalan na nga aramidin ti amin para king ka. Sikat inspirasyon na. Anya ti kayat yosawen. San ati inam ti dakas? Tauray siguro imposible. Kabalan na nga aramidin para lang king ka. Sipod na itaw ka. Pagsayata makanayon di pampanunodan na. Iswad di mo guraan tinam. Tababaan king ka. Naglawag mo tilupong na. Tata. No awan ka anangalaan na itipig sana. Yak mo't amon tinagbambanakan na. Apay nga ibagbagayo ti kasta kanyak, Tata Rico. Gaputa sana ni doon na tirumbang ako raham. No di ka ti ama managbalin at akrot. Anya ti kayat yosawen. Asino ti amag? Ken kunayo itay anagayan ayat kayo ken nanang ko. Wan. Ngam nagbalin kami abiktima ti naulpit agasat kat nagsina kami. Anya? No kumahada ni nanang mo. Kidawag nga iso ti mangisalaysay king ka iti amin. Tata Rico. San ko akayat nga unaan ni nanang mo? No asino ti amam? No amamuyo ti amak. Asino ti amak, Tata Rico? Nabayagan na damdamagag kininanang. Ngam di nakpulos sinungbatan. Kaya't ko amaamuan. Pasensya ka na. Ngam kasi tinaibagak. Ninanang mo tirumbang amang ibaga. Ti inam lang ti addan karbengan amang ipudno iti amin. Tata Rico. Nakabaso lakon keng kuhana iti panangibagak ken ka. Asan ka nga ampon? Maluksawon kanya. Anya? Mawatan ako ma. Basta dahito ti imulam iti panunot mo. Sana dakas ti inam. Tano sa bali lang nga taan anak. Amangan, impadagreg na kan, idisikog na payda. Anya? Sana rumbang aguraam ti inam. Ipateg mo kikdi.
Taday ta tirumpang. Nagasat ka takas kando na tinagbalin nga inam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak matasan ka na kaya na makita, Rico. Umdas ka di dayjay na pangguram kanyak. Kan rebeng nalaang amamuan nanti kinapudno. Napayagan aday tatikal kalikaguman nakin ka. Day tati ka po nga aday tirik na nakin ka. Nang runa iti panangilibak mo king kwa ng anak mo. Naibaga na siguro, ibain mo idi, iso nga inilibak mo ng anak mo. Anya? Saan mo kati ang amiris day ta? Iso apanawinan, tapno maibutaktak ti amin. Kat ipaawat king kwa na ti pudno, ken gapo na. Ipudno ta na siya kamana. Kat isalaysay king kwa na, no anya ti rason ang nagsinata. Masirip mo ti kunak ni JR, kat maawatan ray ta. Anya ti kayat mo? Ipudno mo asikat amana? Inaramid ko kumadaytan iti panagsarita mi. Tapilitin nak aming ibaga. No asino ti amana. Ngam kinunak. Ngawan sa bali amang ibaga king kwa na. No sana si ka. Kat no kagura na ka anang talikod kanyak. Awatak. Ngam kayat ko ngay palawag king kwa na ti si bubukal na pasamak. Kat si ka kumatimang ipalawag king kwa na iti amin. Diyak ka mo. Awan mas napapanunod ko. Ulitak. Panawinan. Tapno maamuan ni JR ti kinapod na. Mabalinan ama discharge dito'y ospital ti anak yung misis, mister. Ngam kidawin mo'y kuma nga ipanyo iti rehab center. One nurse. Iso taramiden mi, madam. Idiritso mi paikit din, ijirehab sinda. Nasayaan. Kailala tinapintas ama sakbayan na no saan ama pukaw ti droga iti bagina ken panunot na. Iso ngayong karigatak ngayon dayo iti barkada na. Anang isungsong king kwa madam. Nasayatan na sigod yo. Tanong na iluod pa'y, kakaasi ko ma. Sige. Asikasun mi nga ron ti pa naka-discharge na. Siya kung di makamo. Agyaman kami tan anos yu ti anak mi, madam. No basta, rumwara ni JR, tonan? One. Ngam saan pa'y amayawi di balay. Anya nga ron? May diretso iti rehabilitation center. Kasta ka ti? Naimbag ano saan to manangag sakit tinakam na? No, JT pangitarusan nyo kankwana. Ilaw-lawag minton. Maawatan naman nga ta. Tapagimbangan naman. Sige. No adalat ta parikot. Dinamag na kano kiniriko no asino ti amana. Anya pa'y latulurayan nyo. Ibagayo nga minang kankwana. Nel, Kat nasaya at mata saan mo nakagura ni Rico. Gapo iti panangipudno na asikat ipudpudno nga ina ni JR. Ano panunutan? Panawan mo't at talaga amaamuan na tipudno a kinatao na. Kunakmanan, friend. Apay nga may nga imbagam ide nga ampun mo laang. purayan talangan ni Tata Marico. Nanang, talaga kadiada kayo ti inak. Wan, Asino nga ron ti amak. Kuna ni Tata Rico, da kayo ti mangibaga kanyak, tadi na kayat ti makabasol. anya. Pudno ka di ti imbagana. Nga anya, Anagayan ayat kayo idi. imbaganakan ka dayta. Wen nanang, ngem saan ko amaw awatan ti ibagbagana. Pinagsina na kayo kano ti paspasamat. Anak, Pangaasiyo nanang. Nupod no anapatagak kada kayo. Nupod no nga anak dak. Ibagayo ko mano asino ti tatang ko. saan mo ka diya kakurang nga oray din akin kalaysa? Anya ngamin tiga po na. Dona, mabalin tayo ti rumara. Sige nga, Rodan. Makarwarak matlangan. Madukutanak iti ospital. Agat-agas ti malangab. Aglugan tayo ti ambulansya.
Iso ti mangitulot kada tayo. Anya? Anya da iti alugar nanang. Kunak man iti balay ti pagawidan tayo. Masapul ka no amarihab ka. Iti kasta, mapukaw amay mimpinsan ti droga iti bagim kan iti panungot mo. San ka ngagdanan? Sarong karanda ka kanayon. Kan san ka ngagbahig dito, anak? Pagimbagam ti pampanunutan mi. Saan ko akayat dito eh? Kayat mi nga intonan anayan anak po ka ti droga iti pagim kan panunot mo. Awanton parikot. Kan pagadalan da ka pa eh. Anya. Nawayakan ton, JR. Sige. Mayata kitim bagayo. Ngem kayat ko amamuan no asino ti tatang ko. Ah, Ha? doon? Aping agkinita kayo, tatari ko. Nanang. Doon. Awanan rason, tapno ilimod mo pa iti amin. JR, saan nga ta akagura ti amam? Naku na kanyak ni tatari ko. Da kayo kano ti mangibaga kanyak. No ape asaan kayo ang nagkatuloyan iti amak. Sige, ibagakan ka no sino ti amam? Ni Rico. Pudno ka di. Uwan, JR Parok. Siyak ti amam. Apay adiyo imbaga kanya kadagos. Atidok nga istorya, JR. Tatang ko. Nanang. Day tati si Bubakal nagpasaran mi. Kakinana mo. Iswati mo kung guraan ti inam. Taado ti sakripisyo na para ka. Siyak lang ti guraan. Nanang. Tatang. Arakupan ta ko ba? JR, JR. Kahit ko arik na ti bahara ti ara ako piyo. anak ko. Pakawanan dak nanang. Kinurgura kay ti sanmat nga no ama kagapo. Ustan, awan basol mo. Umdasin ti panangarako pumat kanyak. Amo mat nga di pailaan. Kaya't kung nga arami din ti amin para kanya ka. Ipatpatid ka. Ipatpatig kayo mat nanang. Na kayo kinitatang. Isumot lagaya man nakasay-saya at kada tayo. Kanayon na tayo asagutan. JR Barok. Agyaman akta ini tayo dakin ni Rex. Tatang. Talaga diya kipalubos nga at dapay tidak sa pagbanakan. JR anak. Abog ka di anabayagan at tartari gagayak nga ibalikas mo tayo. Gumaw-gawawa ti puso kiti tungkal alta huwag labas. Tapno mariknak kumamot ti panangipatag mo kanyak. Pagkawalan tak nanang. No ita lang ang balikas ko dayta. Ngem amok manipod iti kaunggat. Nga ora jak imparik na ti pamatag ko. Ora jak hipalikas. Pusok mo ti mangikis iti nalaos apa nang ipatag ko kada kayo nanang. Anak ko. Sikat ti manwar ko, sipot andan poot ko. Kat pakawanan dakit ti panang paspasakit ko kan ka iti kalapes nanang. Umdasan ti arakop mo amang punas ka dagiti amin asakit kan saan amarikrik na. Gapulaan iti napasamak, iti napalabas. Tatang. Mabalhin ka di. Arakupan kayo, mat. Apay kiti nasal. Nulaki dita may kariya, JR. May kari kayo onay tatang. Gaputan na kayo ti amat. Kaya naging kayo kada gamitin ni nanang sipod ay. Saan niyo pinaybayan ni nanang ko? JR, anak ko. Tatang ko. Maragsakan ako nay para kada kayo. Agyaman nak nilya. Naimbag ka unay agayam tadi nak pinanawan. Nagrunay di awanan sa balay pagkamangak.
Nasingad ta nga gayam, Tona. Kumusta gayam ni JR? Kano makarwar ijareham? Makalaos na la siguro ijayan. Ay, sige man. Sarong karaktuman. Mailiwak mo't iti anak yo. Dakulan ti nagpaliwan na. Si Maya atan ti pamagina. Nasaya at ano kasta, friend? Nakasarita mi medan. Ituloy na ti agadal. Nasaya at Makitam, Tona? Dakkel ti akam ni Rico kada kayo nga agina. Wen. Ngam, adda pailaan niniwan, adi mapugaw iti alin tataok. Anya man ang data? Ti panagbasol ko iti matrimonyo da Susan. Matrimonyo da kan Susan ti kahit kasakwan. Amo mat, si kakasar ni Rico kun kwa na. Saan ka di nga damatan impila da Rico nga analmen ti kasaryo? Wen, Gapo iti kabayagan a kaawan ni Susan. Adi pa'y amo ti ayan na, kan kasasaad na. Patsyak amawaswas daytan. Nang runa kat simurot iti sabani a lalaki. ay, jak amo. Isaganam kit iti bagim. Tauras anawaswas ti kasar na. Agkasar kayo matan kin ni Rico. Kasta ti plano na. Panawan matan tapno agragsak kayong agpadpada. Iti kasta, mawaknitan ti saem anagumok iti barukong yo nga agpadpada. Good news daw na. Oh, anya dayta. Kasla nalagsak kalawan ay. Nawayatan nga din na. Ken agkasar. Anya, Iso timpadamag kanyak na to ni. kasta. Baba ni titulong ti ulitig ni Susan. Namon na anatay kayaman. Ha? Nadisgrasya da kano iti kadinana at drug addict. Kasta ka di. Iso ang mabalintan ti agkasar, anyaman nga oras sa kahit ta. Rico, Nakaraglagsakak. Matungpal mutlangan, when numasilpuanan tinagupad akalmanda. Amoy ka din, Nanang. Tunggal arakupan da. Panagritnak ka na talga da kakanayon. Da kayo ti banwar ko. Di kay simuko kanyak. Naging gay tinay gumunak iti droga. Ket nagbalinak asukir kada kayo. anak. Nagbalinak a krusyo. Saan da ka binaybayan kan tatang? Gaputa pagrebengak dayta kas inam. Diyan. Nananay ng kapanaw ti bangot iti biyak mo. Wen tatang. Ket agyaman ak unay kada kayo. Pagrebengak da ito'y kas may siyang ama. Katagyaman tayo una iti Diyos. Tanay kan tayo lang iti kuntaway, ama bukal kas pamilya. Tatang, nasaya at da kayon. Da kayo adwa ken nanang ti kasaritak. Ha? Napatag ti ibagak kada kayo. Ah, At na ngamin na ibaga kanyak ni Ninang Nelia. anya day ta anak ko. Agkasar kayon ken nanang. Rick, Ah, anya? Day dati maudi akid dawag kada kayo, nanang. Tatang. Ado ka nung tinaglabasan nyo at tuok kun liday. Iti relasyon nyo. Day dati ko na ni Ninang Nelia. Masapol maten nga agragsak kayo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.